hlekani Afrika-Dzonga hlekani mingiselo Munghana Lonene FM makomba ndlela nongonoko ya Afrika wa vulavula la hi le ka Munghana Lonene FM makomba ndlela mina ni khalanga Pat Mathebola ni warisimato wa Jema xitlanga wa xikiritano wa jajana makunela wa ndandadzi akamukela mingiselo me ko renga yingisela uri ko la Gauteng Mpumalanga ana North Limpopo na wikuma ko audio streaming ya Munghana Lonene FM.co.za byela vala nga kwala kusina wena ku abafi ba miele nyana sweswi nkarhi wa Afrika wa vulavula khenseli n'wina munga ningisela kwala a ofisini ya lena khensa swinene n'wina munga ningisela kwala moveni ya n'wina ya manyunyu hileswaku hi ntumbuluko wa kona ni nga ta nghena ka movha yeleyo kambe n'we mi kokile mi ni nghenisa movheni ya n'we ya manyunyu ha khensa swinene mingisero wa mena handle ka sweswo mingisero wa Munghana Lonene FM swin'wana leswi nga le ku endlekeni i timhaka ta ku ha khensa swinene n'we mi nga ningisela mi ri kwala xibazanini muchayeri n'wina mi nga pfulela Munghana Lonene FM kwala ka xibazani xexo ha khensa hayi nkarhi wa swona sweswi nkarhi wa ku vulavuriwa timhaka ta tiko nkarhi wa tiko hi wo walowu sukusela sweswi ku fika awara ya 14 hlekani wa xikwembu nangona ku humelerisiwa hi ncindani Eric Mabasa mina ni khalanga Pat Mathebola a hi tsutsumi hi ndlela leyi hi bula na va economic freedom fighters sweswi nyana hi hafu ku pela awara ya 12 hi twa ku va ri yini hi timhaka letiya ta ku tshoviwa ka legislature swa kotekake naku kusuka kwalano loko hi heta ku bula na vona hi bula na muhleri wa tipolitiki hi langutaka timhaka ta Mani Gumede lava se va nga khupukela eka economic eka MKP hi twa ku kahle i munhu wa njhani i ta vuyerisa MKP hi ndlela yihi ivi loko hi ku hafu ku bile awara ya 13 hi bula na MEC Bioscope Makamu hi bula na vona hi mhaka yini hi vo principal wa timasipala la Limpopo ku na timasipala leti a ti khumbeka kumbe ti khumbeka ku hi mhaka liya ya xiboho lexi nga tekiwa hi ndzawulo ya swa timali hi lava ku ta twa ku loko ti ka ti khumbeka veri kahle timasipala leti onhe yini na koho swi vula yini ku ta ndleka yini ku ya amahlweni i timhaka leti nga ta ka hi ti languta nhlekani lowu mingisero wa Munghana Lonene FM makomandela sweswi hi lava ku ta twa ku work committee hi timhaka kambe ke i nga se hi byela ku work committee hi timhaka a hi sunguleni leswi tsumelanyana kambe le ka muteko wa mahungu wa nhlangano vaxi wa Afrika-Dzonga a Mpumalanga hi ya twa ku timhaka leti hi nga bula na MEC Jackie Masiye tindzundzuluke ti ya kwihi sweswiwani xiyimo xi ri yini ku endleka yini sesi nhlamulo Mabasa va yime kulunga kulota mpula na hina ka nhlekani wa Munghana Lonene FM kwala ka nongonoko Afrika wa vulavula hi ku hina minkarhi hinkwayo hi ri mahungu lawa ya hisaka uma kuma ntsena eka Afrika wa vulavula hikuva la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi na vinyi va yona sesihlamulo muteki wa mahungu wa nhlangano vaxi wa Afrika-Dzonga a hi a va amukeleni sesihlamulo Enhlekani Botsat mi pfukelise swa mina hi pfukile u pfuxela vo hi pfukela khensa swinene mani loko mi hi yivele xinkadyani xa n'we hungu leri nga humelela tolo kumbe tolweni wa masiku ri vulavule hi timhaka ta ku dlawa ka vanhu ivi ku va na ku endla ka va premier na MEC lava langutanaka na timhaka ta vuhlayiseki bya vaaki hi bule na vona kwala moyeni xitori xexo xi tikomba xa haya mahlweni ku endleka yini ku fika sweswi enhlekana kambe Botsat xitori xi karhi xi ya mahlweni tanihileswi mi nga hlamusela ku xi humele tolweni ku dlayiwa ka mune wa vanhu ku hi ndlela tihanyi swinene ka nkarhi wa sweswi ni nga tiyisisa ku hi ko hi fika eka ndyangu wo sungula pfhumba ra namuntlha kumbe program ya namuntlha i ku mfumo wa xifundzankulu hi ku rhangela hi MEC Jackie Masiye na maphorisa na meyara wa Bushbuckridge local municipality va endzela mindyangu leya mune ya vanhu lava nga hundza misaveni hikwalaho ka nghozi leyi nga humelela leya vulavula hi yo ka siku ra tolo so ka nkarhi wa sweswi ko hi sungula ku fika eka ndyangu wo sungula ku nga ndyangu wa ka Mona laha mhangu yi nga humelela kona hikuva va tlhela va hi hlamusela ku mhangu leyi loko yi humelela loko va baleseriwa a va ri kwala agedeni hi le kaya ka nkarhi wa sweswi loko nkarhi ni vulavula na n'we hi koho kwala agedeni kwala mhangu yi nga humelela koho tanihiloko ni hlamuserile ku mfumo wa xifundzankulu va ha ku nghena va burisana na va family ku va briefa ku sweswi va nga va khome yini mayelana na vulavisisi lebyi va nga ri ku byi endleni lebyi ya ku mahlweni ku fikisa loko mhangu leyi humelerile kambe kusuka kona hi ta va hi karhi hi kongoma eka mindyangu leyi yin'wanyana Botsat kumbexani imani mi tshikanyana mi sungula mi yingisela mi twa ku swi yisa ku yini mahlweni loko hi nga se huma la ka nongonoko loyi ta tlhe hi vuya ka n'wina hi ta twa ku fika sweswi ku endleke yini na koho ve ri xikongomelo i yini va lava mi nga na vona hi ndlela yaleyo okay inkomo Botsat enkomo sesi wa mina khensa sesihlamulo Mabasa muteki wa mahungu wa nhlangano vaxi wa Afrika-Dzonga xiyimo xo tika swinene lexi xiyimo xo tika swinene
a ku na munhu loyi a nga fanela ku hundza misaveni. Hi yo mhaka va ku a ku na munhu loyi a nga na mfanelo ya ku hundzisa un'wana emisaveni. Kambe hi ta twa ku loko se va ta va kha va endzela mindyangu leyiwani ve le ku kumeni ka yini ve le ku va byeleni ka yini hi ndlela yaleyo. Kambe sweswi a hi twaneni letin'we mi nga na tona timhaka kwala mi nga koho tihi kumbe tihi leti mi nga va ku mi ri na tona nhlekani lowu. U kayela leswi eka Munghana Lonene FM. se a hi languteni ka timhaka ta hi ku kuyiwa ka nhlawulo sweswinyana swi vula yini swi vula ku loko mo tlhe mi vuya mi ri na matimba malama mi nga na wona ka timasipala teti va nga ka tona va ta ya mahlweni ku hava xiboho xa ku va lava yi nga va nghenisa sweswi loko ho vuyelela va ta ya mahlweni va ta nghena a dibeni ku fana na yin'wana homu va ta diba loko va nghena va nga wa vona wa tiva dibi a dibi loko u risa tihomu u yimale ndhaku ti nghena a dan'wini ya loko yi nga humi yi nwerile a ni vula ku se swi vula ku va twa ku kufumeta xitulu dibi wa ri tiva ka u tiva na ku nwela swi vula ku risile se va to kufumeta switulu sweswi lava ku kufumeta switulu na hina laha hi nga tshama kona hi le ku kufumeteni switulu hi le ku tekeni ti-decision a vona a va teki ti-decision a ku vi vona va convince ku ti-structure ta ANC ku ti va veka ka ti-process a swi fanelangi ku a ku hava moya wo kwetsima u nga ta chika u ta wu va pfuna a ku vulavuli mintirho. Afrika wa vulavula yi kona ku ta korhokela wena 12 to 2 ni nhlekani. Sweswo mi ngisera Munghana Lonene FM komendlela hi lowu sungula xithangoma inhlekani. Inhlekani abaxumi eka Munghana Lonene FM. A khensa swinene. Nan'wana ka Afrika wa vulavula. Ina. Hey, me lexi ni ta ku na xo swi ni kanakanisaka ka swin'wana swa swo leswi humelelaka hikuva na swi toloverile na le ka ntirho wa ntirha wona a va ri kona lavo chava ku ta ntirhweni hi loko va laveka ku ta nyika vumbhoni bya swin'wana hi leswi endlekaka laha ka madlanga leyi yi nga vekiwa hi president va tlhela va ngetela nkarhi xikongomelo xikulukumba lexi na sweswi va nga tlhela va ngetela nkarhi va lava ku timbhoni a ti ya veka leswi ti tivaka swona timbhoni loko ti nga vabyi ti nga ti vabyisi hiko swilo leswiwani swi endla ku loko lavaya va ka madlanga mutshama xitulu Mbuyiseli na Sisi Baloyi hambi ku ri Khumalo va tirha hi ti-terms and references laya leswaku va tirha ku ya fika kwihi a va swi koti na ku va ta kota ku nyika xiviko xa vumbirhi hi mhaka ya vanhu lava vabyaka an Alice vara wa mina ku munhu a nga vabyi vuvabyi a wu vote a wu hlawuli ka mavabyele ya group A ku na tigrupu timbirhi loko ni langutile la leyo sungula ya ku bana ni ba leyo sungula lava vabyaku lava hi ku loko mi ta languta murhangeri wa fana na IDEC mupresidente hi yena a nga n'wi veka laya a n'wi appointa ka xitulu lexi le henhla swinene ene nakona a nga ripoti eka Muthive lowa NPA hikuva i hlawuriwe hi president i president a nga n'wi appointa ka position liya loko se ku lo sala ntsena siku ku a fana a ya hlamula swilo swa yena ku ri yena loyi a la ku khoma Khumalo na Madondo ku ri yena a tiva ku corruption impela kumbe vukungundzwana byi laveki tikweni a vabya siku leri commission a yi tiva ku tata yena tanihi mbhoni ku heta siku leri a ri nga tirhangi a ni voni swi ri kahle kambe mavabyi munhu wa tlhaveka man'witwa khalanga kha vulavula jikijiki tlhavekile hi nga pfuki na siku na rin'we hi vitane vuvabyi byi ri kule na hina siku ro vabyela ku ri ta fika mi ya ka dokodela mi vabya hi nga tirhisi vitoya na ku vhika xibamu hi vuvabyi ali madokodela loko ya ka yona dokodela a nga fika ku vutisela swivutiso loko i ku ni kombela ku yini tsalela papila i to tsala a tlhela ku nyika masiku lama ho yi kombela ku wona yena a ya kuma mapeni lama nga ta kuma wona ivi a tshama vabyi ma yena kwala ka lexa xa sick note se a ni nga ta vula leswi loko khalanga a vabya byo tshika byi tile vuvabyi mavabyele ya Major General Khani ya ku vona va duvuriwile mina ni ri nexe a ni ri hina loko ni ka ni swi hlahluva swi nga endleka Khani hikuva va twe vumbhoni lebyi byi hisaku ku fana na yena lowa IDEC i ndlela leswi va nge defeating the end of justice
i sivele na ku tirha a mi teki vumbhoni bya khalanga bya xihundla bya khalanga ni ya byi nyika munhu wa vunharhu ku a hlaya tanihi murhangeri wo fana na mina na rhangela Mepeluka loko khalanga ta tarila ka mina hi Ncindani why ni teka vumbhoni bya khalanga lo a rilaka hi Ncindani ni byi yisa ka Ncindani ni fanele ku hlevela ni email yo ka yi nga ri ya ntirho ku i tiva ku khalanga a ri la hofisini wo fika se swi komba ku hofisi liya a yi ku ringananga mi ya languta leswi mi vulavulaka hi vabyi Mike van Wyk i vabyile na yena Karim i vabyile na yena ku ya ta munhu loyi a nga fika a byela rixaka tiko a ku yena i tirha na maphorisa i nyika maphorisa vumbhoni waya na le va Kenya Brian Mokgotsi na yena o famba ya duvuletela movha wa yena hi yexe a rivala maduvulele a duvulela kwala mavantini a nga tshama kona loko i duvula hela nga tshama ko tibuleteletela ku va ta lava hina va LCRC va dyondzeke ngopfu va swiyele tikhosweni a matiko ya le handle va ku i tibulete ti nga ta njhani to duvuletela kwala rivantini a nga tshama kona a huma a lo caca hambi ku ri yena yi lo venga Major General Khane hi Xipeluka me ni vona i lo ti duvula milenge hiko loko ku ri a ngo lo ti duvula a fanele ti duvule xibamu xi duvule na marhambu na spinal cord se vanhu lavawani mina a ni khoni ni hetelela hi ku vula ku loko swi fika ka tiphati leti nga vula so ni nge i mambirhi why leya yin'wanyani ya va General Fani Masimula Comrade Hlahla Mkhwanazi General Dumsani Khumalo a va buki tisiglo va laveka va hatla va ya fika le va ya lava va van'wanyani ku komba ku swilo swa vo va swi tiva kambe na valava va nga va swi tiva kambe a va pfukangi a ni munhu swa endleka nga pfukangi mina ala ri lo hosi dyambu ku ri wa mbirhi hikokwalaho ka yini ni ala na ni vonile nkulukumba Hlahla Mkhwanazi a nga general wa hina loyi a nga ponisa tiko ra hina ri karhi mbombomela i yele Brooklyn police station ni twa van'wani va vulavuri kwalani va ku hava munhu a nga henhla ka nawu an ali a wu vuli marito ya wena i ri general hi ku ya disciplinary code of ethics there will be a war hi ririmi ra vadivahlansi i tlhela ku there will be a blood on the floor loko ri ku a swi vava why va nga pfalanga fayili ma pfula fayili loko munhu a vulavula marito yo chavisa a ya ka disciplinary a ya tshinyiwa se ku za ku komba ku a va yangi va n'wi tshinya va vone a ri mesiya wa tiko leri ra South Africa leri a ri mbombomela se swo hetelela ntokuyiseni va ku va ta tisa madokodela ya va ta hlamula ku hikokwalaho ka yini va tisa ti-useless sick leave ku fana leswi va nga swi vula tolo dokodela i ta n'wi kaneta njhani Sivara hi leswi hluphaka kwalano swi fana no kaneta tinhlolo ya ti kaneta njhani hikuva ti vona hi n'winyi wa tona ni mi twi hlayisekani i ta vuya yisa mahlweni taka leswi Afrika wa vulavula yi kona ku ta korhokela wena 12 to 2 ni nhlekani tiyiso mingisero Munghana Lonene FM na ku madokodela ma na nawu lowu ma nga twanana na wona va nga loko va hetelela va pfumeleriwa ku va madokodela ya ku va ta va na xihundla hambileswi van'we va henhlaka ku swo va madokodela ntsena vaongori va na xona xihundla xexo sweswo n'we va ti-ARV mani hi laha un'wana mingisera nga tshama nghena vula sweswo kambe madokodela va vula ku va na xihundla lexi nga xikarhi ka vona na muvabyi a hi amukeleni n'wana mingiseri no nhlekani Buthata papa mina minjhani epfukile minjhani Buthata hi pfukela khensa swinene mani mi rini n'we epfukile mina ku vulavula stadium lexi hala ka Msiphane na mani stadium lexi antise xi na malembe mangani a ni tivi ku kumiwa hi xona ku humelele yini se na sweswi a ni lava ku nkarhi wun'wani Buthata hi ku ma landzelerisa mi zama ku ni chekela ku stadium lexi a ku humelele yini xi ka xi nga ha yaka mahlweni because loko mara mina ni nga se mi chekela n'wina mi chekini na a ni na n'wina mi fanele mi cheka n'we mi chekaka mi tshama koho ka Msiphane mina mukhanselara mina timasipala ani mi va swa ka Msiphane njhani mi ri ka Mandlakazi because stadium lexi na mahelo ku ri na swin'wanyana xa affected because last month because ni mbutisa ni ku ni ta ya le ka event leya le Nkongo muka ivi loko se swi tale sayiti ra N'wamiti swi yisiwe sayiti ra Mavele swidlayi swa ntirho wa groundini leyi a nga za attenda because a ni ri busy swin'wana so a ni ri swi vula ku loko stadium lexi a xi herile swilo leswi a swi ta yisiwa leswi vula ku loko ku ri na swin'wana ka N'wamiti na Mandlakazi na Mavele
a benefit akuva ku ta swin'wanyana swi ta stadium mata mina lexi ni lava ku n'wi mi endla xona i ku n'wina fambani mi ya lavisisa ivi mi ya lavisisa ku xitediyamu lexiya a xi aka hi va mani ku endleke yini se ivi hina hi ta kota ku yi teka kusuka kwala ka n'we mi nga ta va mi ri na vuxokoxoko loko mi nga se va na nchumu hi nge hi karhele ku tirhela n'wina mi kha mi nga endli nchumu a swi koteki a ri ri budikati ni tiva n'we mi landzelerisa mara hambi ni landzelerisa a no landzelerisa n'we mi nga tivi nchumu landzelerisani n'we vinyi va toho ma vona ka mo ta mi kuma ku xitediyamu lexiya a xi akiwa hi vancindani a va thoriwe hi lava se a xi heli hina ku tiva ku endleka yini swa nga nto sweswi na hina hi nga mi lavisisela ku okay loko ku ri ku va thoriwe hi lava swi vula ku hi lava mi ta lava wa mara n'we a mi tivi nchumu sungulani mi tiva nchumu buti wa mina ya mi veke kahle budikati inkombo ta ina cancer 0860002543 nongonoko ya Afrika wa vulavula la hi le ka Munghana Lonene FM makumembiri ntsevu timinete awara ya khumembiri yi bili un'wana mi ngiseri loyi nhleka ni budikati na vayingiseri ni pfukile papa mina hi pfukile hi ngo vona ni hlayisekile ola ku nghenanyana ka le kokwani Zuma ni vona ka leswi ka TV matolo a no twa kunene va kha va vulavula va kha va complain ka ku ri vona va yileni ka vanghana va vona lava nga va hlongola vanhu va South Africa ivi ni tlhela loko ni kha ni yingiselini va fika kun'wanyani ongeti a va ri ka leswa ti-British media va kha va ku ri va lava ku lwela tiko leri nga tekiwa hi valungu na van'wanyani vanhu va South Africa se ni fika laha ni nga swi tivi ku ri tiko leri nga tekiwa hi rihi va lava ku ta ri teka ka vamani se a ni mi maha ku swi vula swi ve ri tekiwe hi valungu na van'wanyani vanhu kasi leswi ni hlamarisaka na swizokelaka ku kasi hi 94 loko ku endliwa timhaka leti a ri kusuka 76 loko ku lwiwa ka black power tetiya a ku nga lolo swona sweswi leswi hi ngele ka swona sweswi kwala ta teka swihi futhi mukhalabye kasi a ni tivi kambe a ku lweriwa swona na vo yi nga ri veli a va rhange mahlweni ka vanhu lava va ri ku swilweleni sweswi hi nga ka swona hi yo mhaka va nga hetelela va va president hi swo sweswo se a ni tivi ku hlamarisa loko va hala ku ta tlhe va teka futhi a na ha va kumi kahle nkarhi wun'wana va tiva nawu na va lava va nga na vona loko vo va kona va lava seketara va hi veka rivaleni ku ri hi swihi swin'wana swa ha ta tlhe swi lweliwa ku nawu kumbe hi ta va kahle eyi kun'wana hi fika laha hi nga ha tiyisi se loko endlekele na South Africa ku hlangana ngopfu botipete swinene a wa swi tivi fanele u languta kwihi loko munhu a ri president wa hala ta tlhe a lwa futhi a lwela swihi hikuva lwini kwela va ri kona va vuya hi swi vona sweswi swin'wana hina swo tala ngo tirha swi nga cinca hi swihi swin'wanyana futhi a ni ku tikomba ungeti ku na van'wani va twa ku ungeti Afrika-Dzonga a ku nga fanelangi ku ri na valungu i nga ri timhaka letiya ta nkwangulatilo van'wani nga ri a va lava ku a va swi lavi ya na mitwa kwalaho swi vuya kona mara loko mo hi langutisa ko va ku kun'wanyani hi nga swi langutisi ku ri vamakhelwani kwalawani va swi endlile swo fanele swi va lava ku ta swi endla va tsutsuma va ta tala kwalaho va lava nge le ku dumbuleni ka va tlheli ndzhaku ivi ku ta sala ku ta yini kwalawani la ta mi nyika xikombiso xitsongo ni nga voni ku ri nene hi swona mara loko ho languta swo tala ni ri hina hi vanhunyana hi nga beburiwa nkarhi wa mfumo lowuyani no tirha hi tirheni ka vahisa lavayani swo tala swi ri kona sweswiwani lani nga kona kwala ka njhakanjhaka laniwana ni ri hi ya va na mati fane ni tshama lani na 12 years ni kha tshama lani na mati va ha ku cela 4 years back va fane va pfupfula hinkwako va ku mati mi tshama kuma le kuma kumeni mara ka nkarhi lowuya a hi nga xoti swo fana sweleswo so loko va tlhe va ku va famba na vanhu ni vona ku se hi to vhembomoveleni ku vula ntiyiso lo maswo a ni ngo phela loko va ku va rilwela a ni va nyika hi n'we matimba hi n'we mi va vhotaka phela a ni va vhotela hi n'wina mani ya walawo i ntiyiso leswani ku na kun'wanyana laha vanhu hi votaku hi ku twa munhu a kha a vulavula hi nga twisi ku mavulavulelo lama mundzuku ya hi siya na yini ma swi vona and yena a kha sala a ri kahle a ni ngo ma swi vona ku America ku endlekani America se misava hinkwayo yi ri leha munhu wun'we lava nga n'wi votela a ve ra vumbirhi hi leswi lava mukhalabye lavoya loko vo vuya ni swi ta fanele swi nga humeleli America hi ta ri la ku va kumbe a swa ha rivezeki ma swi
Afrika Dzonga va nga vuya yini hi vandla rin'wana kumbe vupresident a swi na nawu i nga ri vupresident byi na swipimelo swipimelo swi le ka vumbiwa bya tiko ra hina hi ku loko swi ri ka vumbiwa bya tiko ra hina swi nge koteki ku va vuya a ni swi tivi vona tolo hi ndlela leyi a ri vote pet melela ta ku vona va nga ri the great Zuma na yini kuma va nga ha veka rivaleni hi vona ku va ya kwihi kambe loko vhota i ntiyiso a hi voteni kha hi languta ku ri hi nga tsakiseni ku i mani la votaku mundzuku ta swi lava na ti-problem vote pet in case na vayingiseri cawukele kanjhakanjhaka inkomo 0860002543 a hi tweni ku manga misava awura ya n'weta emsekweni nhlekani Mbombela Sabi White River na le Hazyview fafana hina eka 89.4 FM Munghana Lonene FM Makombandlela mbirhi timinete ku bela awara ya 12 mavhiki lama nga hundza hi bule na va economic freedom fighters a Limpopo endzhaku ka ku va kha va hlengeleti vateki va mahungu va vulavula hi timhaka ta ku va hehla ku na mintlhontlho ka tindhawu to hambana ta mfumo eLimpopo va kombisa tindhawu to fana na mintirho ya vaaki magondo na switirhisiwa va vilerisiwa hi ku va tlhela va tibuma ku va vulavule hi matsalani wa huvo ya endla milawu ya le Limpopo ku matikhomelo ya yena yana vukungundzwani ndzeni kuza va kha va koka milenge lava va fanele va teka xiboho ivi va heta lava teka xiboho a tshika ntirho a yimisiwa ntirhweni kambe sweswiwani ku na swiviko swa ku eka huvo yo endla milawu ku tshoviwile eka hofisi ya liya xana hi la ta twa ku swa fambelana na leswi va vulavula hi swona ke na ku va ehleketelela ku nga ku endleke yini leswi tlhela ku swi ku va xifaniso xikulu kumbe xivutiso xikulu ka hina tanihi rixaka kwala mi nga va ku mi ri kona ku na tindhawu tin'wana loko hi ku ti languta kunene a wu hleketi ku nga tshoviwa ni vulavula ni tshamela a ni hleketi ku munhu a nga ta fika ku hey ve va ngheneriwile a parliamentary village le ku tshamaka va MEC na swilo swa huvo ya endla milawu a ni hleketi mina swilo sweswo ku na maphorisa ku na vanhu vo rinda a ni la ku ta tirhisa rito leri ra n'wina ri tirhisaka ra ku na maphorisa ya xiyimo xa le hansi a ni swi tivi sweswo mina ku na maphorisa ku na ma-security vanhu va rinda ka tindhawu to toleto se mi nga swi twa ku tshoviwile ku va ku endleke yini nakona loko ku ve impela vanhu vo rinda va koho ku tshoviwile lava va ri ka shift ve le ku tshinyiweni ke ku hikokwalaho ka yini ku tshoviwa mi ri koho hi ku la ku nga huma ku ntiyiso wa ku himpela ku lo tshoviwa kumbe un'wana lo nghena ivi va ku ntanda ongeti ku tshoviwa lembe rin'wana ku tshame ku va na un'wana a kha tenga kwala Polokwane a tenga va ku se wa tenga loyi ku nga ri khale se ku yiwa khoto ku ya ku tengiweni ku tshwa magistrate office hinkwayo yi tshwa ku khomiwa mani hi ku tshwa kwala xiviko xa ku leswi nga vanga ndziluluwa i yini swi hlamuseriwe kwihi se i yin'wana ya mintlhontlho leyi talaka ku va koho yaleyo ya ku xana ku nga va ku ri swilo leswi swi va ku swi lo endliwa kumbe i swilo leswi swi ngo humelela ke i timhaka leti ti fanele ti va ti langutiwa totoleto se i mhaka leyi hi lava ku twa wehe mingiselo wa mina kona nga kona nomboro i 0860002543 kumbe kandziyisa rito ka 0657443911 hi ndlela leyi hi ta va hi kha hi kota ku la ku ta twa ku hi yisa ku yini mahlweni mhaka yeleyo ku nga ri khale hi ta va hi kha hi bula na vona Budunani Baloyi hi ta bula na vona ku nga ri khale laha ka 20 timinete ku nga se ba awara ya 12 nongonoko ya Afrika wa vulavula laha hi le ka Munghana Lonene FM Makombandlela Afrika wa vulavula yi kona ku ta korhokela wena 12 to 2 ni nhlekani loko a rindzele khalanga a hi tweleni n'wingiseri loyi nhlekani but phethe minjani hi pfukeleni kwa vona but ripukile a khensa ngoma ni kombela ku ni lava ku landzelerisanyana yin'wanyana tin'hweti timbirhi tinharhu leti ti nga hundzanyana a ni kha ni yingisela nongonoko lowu wa Afrika wa vulavula laha hi nga hi tsaka tanihi vaakatiko va ka Malamulela College Chabane Municipality hi ba mavoko leswaku nhluvuko ta va wu ri kona a hehleni ka loko ku ve ku ri na ku fambafamba ka mapapila mo karhi lama mi nga hetelela mi hetisela nkulukumba
Mike Masingita Nkuna va ta angula ehenhleni ka tikhoto leti a ti va ti kha ti fambiwa ku ri no va winile se va hetelele va tshembisa hi nomo wa vona kwala ka nongonoko walowa leswaku endzhaku ka mavhiki mambirhi project yi nga va yi kha yi sungula loko ku ve ku yo ka yi nkarhi wun'wana ku nga va ku ri va delayisiwa hi lava va masipala kumbe va susa lava va swiyindlwana se a hi la ku ta landzelerisa botpeta mi hi kombelela vona ku hi la ku ta tiva ku project yi ya sungula rini loko ku ve ku hi lava va masipala va dilayaku a va susa vanhu lava va vona ku va endla njhani because hi lava vukorhokeri byi ya amahlweni aka malamulele because hi kavanyetiwa hi vona sweswiwani kumbe loko ku he ku briki swin'wanyana va hi byela ku i yini swi nga brika ku rindzela n'hweti swi kombela ku se i ku rindzela xinyama ene a hi tsakeni loko va winile n'wana man'we mahlamba xilebyi hi mina Dylan Inkomo hileswaku ni le ku ringeta ku hleketa ku swi olova ku taka ka radio ku tlula ku loko munhu a ri green farm kumbe ngo va ka masipala makhola ku vaaki a va swi koti ku ta ka n'wina loko va ta exiphiqo hi ku tala swa switoko swilo swi vanhu loko ku ya ka masipala va vutisa va nga kuma nhlamulo vakhanselara va n'wina a va mi byeli nchumu swi vula n'wina ku vuteleni makhanselara vo ka va nga pfuni nchumu loko a va pfuna nchumu a va ta mi byela va ku hina tani hi khansele ya le Collins Chavani hi teke xiboho lexi na lexi na lexi na lexi se ka muganga eka n'wina ku ri ku mukhanselara wa n'wina a nga vulavuli na n'wina a mi nyika xiboho a mi nyika mahungu loko o vuya i lava ku mi n'wi vhota futhi mi nga ha n'wi vhoti a ni a nga mi nyiki mahungu a hi swona hi ku mahungu yo tala lama mi ta ku mi ta hi byela lawa a mi ta ma vulavula a swividyini a ti kwala ka tikhansele ta n'wina na swi twisisa ku ko fana na leswi mi yingiseri lavaka swo sweswiwani swa twala ku loko hi vulavula hi malamulelo hi vulavula hi miganga yo tala kusuka ku ri ka Matiyani ma hi vo mhaka kona ku fika kwahala ka va Mulamula va Mdavula va yinini miganga yo hlaya lerara ku hi nga vulavula hi swoho ka radio i ntiyiso kambe no vula ku swi hlupha ngopfu ku sweswiwani ni fanele hi ya vulavula hi swilo swe le ka muganga wun'we ka xitichi lexi xi haxelaku tindhawu to suka Gauteng Mpumalanga North West Limpopo na van'wani va hi kumaka audio streaming hi ka hi vulavula hi muganga mi tiva ni tshame ni swi vula kwala ku nakona ku ri wu tsakisa loko mi ku hina loko hi mina a wu tsakisi se a ni tivi kambe hambi swi ri tani sweswo swi vula ku dokodela Mike Nkuna hi nge va lavi hi ta va laha hi ta twa ku swi yime kwihi sweswi hambileswi swi nga swa voho phela a swi fani na loko swi ri swa mfumo mi nga ta ku i xibalo xa hina i mali ya vona na vavekisi lava tirhaka na vona leswi vulaka va teka nkarhi wa vona hi nga va jahi ku no so kasi yi nga hele ku hi yo mhaka ku hi nga katsakatsi swilo leswa vanhu lava hi va vhotelaku na swa vanhu lava va nga voteriwiki ma swi vona kambe hambi swi ri tani ta va dokodela va karati ta va lava hi va kuma hi bula na vona hi twa ku va ri xiyimo xi njhani va sungula rini na le Kremetati ne le D1 va sungula rini hi ta va vutisa kambe a no vula swi nga toloveli ni vulavula le ka Matiyani yana sweswiwani ku na ntungu wa ku vanhu va le ku yiveriweni va le ku dlayeriweni tihomu tolo Nyakaza ni rhumele hungu na vusiku laha ra ku kombisa ku vanhu va le ku dlayeriweni tihomu atindhawini letiya mi nga dlayeriwi tihomu kumbe ri fane ni nga vuli mi nga dlayeriwi tihomu mi miyele vakulukumba loko ku ri na vanhu va mi dlayelaka tihomu ni hlamuleni ni ta melerisa ku mi ya ni ta melerisa ku mi ya kwihi a va nge pfuki va dlaye homu ya munhu a vutomi bya vona hayi kambe hambi swi ri tani i nhlokomhaka ya siku rin'wana yaleyo a hi amukeleni va economic freedom fighters hi amukela tatana Baloyi hi twa ku tatana Baloyi va ri yini hi timhaka leti va nga tshama va ta hi byela na tin'wani teti ti yaku ti tumbuluka hi ku famba ka nkarhi khalanga ni hleka i hlekani khalanga no yingiseri kwa
a hi sunguriseni kwale masunguleni mani siku lera loko hi bula na n'wina a mi kha mi kombisa timhaka ta ku vilerisiwa hi ku aka mfumo wa Limpopo ku na swo tala swi nga fambiki kahle mi nga hetelela mi ye khoto loko swo ka swi nga lulamisiwi ku fika sweswi xiyimo xi njhani khalanga mo hi kombisa ku ri hi hlamuseteni ku hi va nyika masiku mo karhi ku va responda ende tanihi vandla ra EFF hi hlamusetini leswaku if va nga respondi hi ta va yisa court khalanga mo hi kombisa leswaku ri tiloyara ta hina ti-busy no lunghisa mapapila ku va hi endla leswi hi nga byela vaakatiko swona because swi tikomba nga ri vanhu lava hi so arrogant a va lava ku akhawunta ka community kumbe ka society leyi nga va vota so khalanga mo hi ku a hi le henhla ka swona hi ta update kahle loko swi ta ro fika mi ta swona ku vuye ku va na mahungu a maheleni ya vhiki na masungulo ya vhiki leriwani ku vulavuriwa hi timhaka ta ku eka huvo yo endla milawu ku tshoviwile mi tiva yini yes khalanga mhaka leyo hi twile na hina yi hi hlamarise ngopfu because ndhawu liya endhawu leyi hi twisaka leswaku security yi fanele va yi ri henhla swinene ku ri ku tshovise ku yini tikhamera ti ri kwihi maphorisa a ma ri kwihi ma-security a ma ri kwihi a hi swi mara i tiyise leswaku ri ku tshoviwini khalanga so ene ha ri busy na hina hi ri ku investigate-eni ku swi nga swi endlise ku yini mara swi le ku hi hlamariseni swinene because hi twisa leswaku ri ma swi tiva leswaku ri matsalani wa legislature va va suspendiwa ene va kombisa leswaku ri hi rin'wana ta leti nga tshoviwa so hi twa hi suspecta leswaku ri ku va ku tshoviwini swi nga endla ku ri timhaka leti tele ndzeni kumbe timhaka leti ta internal ti ku arrangiwa hikuva loko munhu a ri ku lavisisiweni khalanga swi ta hela ku fana mi nghena tiofisini va komele kaya va ti teka swin'wanyana na swin'wanyana so loko mi ku tshoviwini swi la ku mi ri loko vo ta va nge kumi xin'wana swin'wana swi tekiwini so a kanakana leswaku ri i mhaka leyi yi ngo ya swigevenga yi nga tshoka because ndhawu leyi ma yi tiva khalanga le legislative a ku ngheneki swona munhu njhe ngheni swona i swona kha ni byela vayingiseri swona ku i ndhawu yin'wana leyi loko va ku tshoviwile swi hetelela ni nga ha swi twisisi ka njhani kambe n'wina mi nga kusuhi na swona ku na leswi mi swi endlaku ku la ku twisisa ku xiyimo xi fike njhani layani ku pfuriwe nandzu ku vuriwa yini hi timhaka ta vurimi byebyi ya tikhamera na hinkwaswo ya tiyisi khalanga hi le ku yi chekisiseni tanihi vandla ra EFF leswaku ri a ku ri shift wo mani a ku tirha wo mani ku tshoviwe hi nkarhi muni tikhamera why ti komba yini maphorisa lava ri ku rindzeni i vo mani na ma-security lava nga thoriwa laha i vo mani hi kota ku landzelerisa ku ri kahle ku nga va ku endleki yini because it's practically impossible swilo leswi va swi vulavulaka kambe loko mi kha mi yingiserile kumbe mi languta lava va byarhaka vutihlamuleri bya ku vona ka ku hlayisekile mi vona ku ri na ku yimayimeka kumbe ku hitekeka ku hi mpelampela swa vavava ku tshoviwini khalanga loko mhaka yi arrangiweni kwala ndzeni a ku nge vi na a va nge hita hi teki kahle ka because hi vona nga ri vo swi teka nga ri the business as usual like ku fana n'wina loko mi tshoveliweni ndlwini maphorisa va ta va chekacheka va tshuka va famba sena kwala nga ri va swi tekisa swona ene hina laha hi twisaka that is the security place laha hi twisaka leswaku swilo swa tiko swa Limpopo swi safe so loko ndhawu leyi yi tshoviwa what about the ordinary person la nga tshama village-ini la nga ri ku na security mara loko mi ku laha ku tshoviwi mi tlhe mi va nge ximi swona swi le ku tiko ra hina muhaxi khalanga a hi safe we are not safe loko swi te tani mara mo hi kombisa leswaku ri tiko ra hina ri nga va ri safe kun'wana na kun'wana mara laya a swi tiva leswaku ri swin'wana swi endlekini mara hi ta swi kuma khalanga tanihi vandla ra EFF loko mi sungula mi kombisa timhaka ta ku matsalani wa legislature loyi ku na loyi a nga yimisiwa ntirhweni a swi mi vava ku va a ri ku tirheni endzhaku loko mi vone ongeti i na swin'wana leswi swi nga fambiki kahle mi teri mi hoxe xandla ka ku vona ku mi veka ntshikelelo wa ku a hetelela a vekiwa tlhelo kumbe a yimisiwa entirhweni xivutiso ku ta va ku loko ku ta va ku tshoviwile ku tshoviwe ndhawu yo tala kumbe ndhawu yikulu ku fika kwihi laha mi katsa mi nge na ofisi ya yena yi tshoviwile khalanga hi sweswo that's why hi ku ha hleketela leswaku ri ku na something swa ku endlekeni ndhawu leyi ti kombaka ku yi tshoviwile ku tekiwa swo karhi hi ndhawu ya valava va nga yimisiwa entirhweni hi sweswo hi hlamarisaka ku ri why ku yiwa ku ya tshoviwa ka vona ku kha swi tiveka ku ri a va ha ri ntirhweni na va yimisiwile ene hi twisaka vona vona va tshama why swi kumeka swi endleka leswiwani why ku nga tshoviwi loko va ha ri in charge loko va ri busy
why se fane ku thobiwa ekhalanga mi ta twisisa leswaku ri nkarhi wun'wana na ma-security nkarhi wun'wanyani a ni maybe swin'wana va swi tivi na ku lava va yimisi utirhweni va ta kwalayana va fa va nghena mi nge swi tivi because loko munhu a se pendiwa u fane a tekeriwa makhiya na swilo hinkwaswo mara ka leyi a hi nga swi landzeli na yona hi le ku laviseni ku ri xana loko va suspendeni a va siyi makhiya va sena swilo hinkwaswo swa legislature na hi le ka yona ekhalanga ku hi ta kota ku kuma mhaka ya straight na mithu yin'wana leyi ni lava ku hetisela hi yona i ku ku na ntirho lowu mi lava ku wu khoma tanihi economic freedom fighters a Thohoyandou stadium vhiki leri taka yes wu kunguhatiwile khalanga i khale kunguhatiwile hi January leswaku ri hi ta va na ntirho lowani a Thohoyandou ma swi tiva leswaku ri every year hi celebrate lembe ra hina so this time hi celebrate 13 years a Thohoyandou stadium a kwala Limpopo so ti-preparation hinkwato ti ready na vanhu va ready ku ya stadium khalanga swi tiva leswaku ri lava va vandla ra xitshopani na vona va decide ku endla rally kwalaho kusuhana na hina mara hi ta va kombisa leswaku ri party ya straight yi va endle rally amakwarela stadium leswi va nga swi twananga leswi va ngo byela ku ri nga rivala ku stadium xa hina xi nga tali hina hi tipendi ka timembara ta vona hi tipendi ka community na timembara ta hina Thohoyandou stadium is the biggest and it will be full loko mi ku va decide mi vula yini mi hehla ku vona va kunguhate endzhaku ka n'wina yes ha tiva leswaku ri va chingela na va ka masipala wa va nyiki stadium lexiya a fanele ku hi apply because hi apply hi yowi va nga swi twi na kwela ku endleka yini loko se va hi nyiki phepha ra pfumelelo va yi va ya chingela ka ti-meeting ta vona ta ANC leswaku ri wa mi nyiki vanhu lavaya hi stadium lexiya a mi fambi a rili mi ku xi lava ku tirha ku ri kwa xi nga lava ku tirha so ha swi tiva leswaku ri they are trying to counter our rally so mara hi ta va kombisa ku wisiwo kumbe hi wo maendlelo yako ya lamo ya ku loko un'wana na n'wina loko va ndla swin'wana maya mi ya fika mi ku hi mhaka ku lava va la no khalanga hi leswona hina hi na program ya hina leyi nga kona leyi program yi tshamaka yi ri kona always a yi react hi ku ya hi ku ANC kumbe yi endla yini we do because loko mo landzelela swilo swi loko a mi na program i swilo leswo mi endla ku fana na ANC va ha ra plan va vona ku yes va endla yini va tuma va endla Batuma va counteract. Nemetri. Yes. Cancel Kalanga. Yes. Enko. Balabo iba economic freedom fighters. Afrika wa vulavula yi kona ku ta korhokela wena. 12 to 2 ni hlekani. Sweswo mi yingisela Munghana Lonene FM comment ai bule na n'wina va ANC Limpopo loko mi ri na nkarhi tanani hikwalaho hayi mi nga vileli hikwala leswi va swi vulaka va economic freedom fighters i ntiyiso ku n'wina mi chingela na va masipala ku hikokwalaho ka yini va va nyika stadium i ntiyiso ke ku n'we mo va landzelela ni vula ku loko ku ri ku ntiyiso hi to tipolitiki ta kona hi ku sweswiwani se mi ya vangela vanhu va le Thohoyandou na van'wamabindzu ntshikelelo wo ka wu nga fanelangi masipala leswi swi nga endleka hi le kwile a Northwest a ku ndliwa January 8 ku nga fika ku tala vanhu va nga ha swi koti na ku va nga ha swi koti no jikajika na phela ku na vanhu lava fanele va kha va hanya laha Thohoyandou va nga ri ku swirho swa economic freedom fighters kumbexani swirho swa n'wina ANC kumbe na va swirho swa ANC i va swin'wana va la ku tiyela hala na hala va ya xava vandla yini a va ha koti ku xava va ta xavisa ku tele ku ta ku tele phela a ni mavandla mambirhi ma ta ma ri kwala kambe leyi ni lava ku vutisa yona va Mzanda loko ri ku ma ni twa mi ri ve rin'we mo landzelela a mi tweleni mi ri yini n'wina 0860002543 hi loyi mi yingisela nhlekani Bothet papa njhani n'wana mani hi fokele hi nga vona bota before ni ya mahlweni la ku lunghisa mhaka leya tolo mani a foni ya mina yo hela battery mani yo hela moya yi ri battery ni ku fambeni na hina hi yo mhaka hi mi pfumelela mi nghena phela a mi nga ta nghena namuntlha n'we straight no ku Bothet ni respect ngopfu respect na ndongo lowana mntanga mina inkombo to mina khensa nene ya no inkombo so Bothet ya mhaka leya ku madlanga ti ku buyeni vona vakulukumba lava va ta na ti-signals ta vuya ta jika and loko ma ha hleketa kahle o Brown Mkhotsi va zama ku duvula na vona ku va kota ku dlaya vuthala a ti ku jikeni ngopfu kambe
kambe hi wa maendlelo ya kona ke kumbe a swi ta lava ku kumbexani munhu un'wana na un'wana a ya ti hlamulela sweswi a nga ta hlamula swona a ni ngo vete vumbhoni lebyi byi ngo yisiwa ka commission a byi nge tirhisiwi khoto lava ku ti tirhisa khoto va ta endla vulasisi bya vona mara problem ku vele ku chaveni because ani va vona ku sweswiwani botpet vele ku khomiweni ka ene ku vona va ya laha va ya humesa vumbhoni byebyo and byin'wana mi ta cheka kahle ani ma swi vona ku sweswiwani na kulukumba Senzo Mtunu va zama ku va palapaliwa ku va nga vuyi le na vona because vona va ha kolota phela na vona va zama ku because of what swa vona vo Senzo Mtunu swi khumbana na vanhu lava nga le henhla ngopfu so vele ku zama because Senzo Mtunu tingiso ku ha swi tiva hi kwena ku sweswiwani u tshame loko holeni u teka mali ya yena ya tax and everything a swi ta ku problem na yena laha wa khumbeka ngopfu ma yivona kambe a ni ngo a nga se voniwa nandzu a ku na loyi a nga n'wi vona nandzu phela ko va swi hehla un'wana a vula leswi un'wana a vula leswiya a ku na loyi a nge n'wi voni nandzu loko mixani khomixini ya madlanga yi tisa swibumabumelo leswi nga ta komba hi ndlela yin'wana kumbexani leswi hi nga sungula ku vula ku hayi mani na nandzu mani na kambe ku fika sweswi a ku na loyi hi nga vula ku mina n'weku i na nandzu hi hava vumbhoni byebyo a byi kona mara loko general Mkhwanazi a suka a ta nghena laha a tsantsana a ta kota ku a zama ku a humesa xihundla lexiwani a ri na u na vumbhoni byo tiya kulukumba loyi swinene vona mhaka leyi yes so problem a ni ri yi zama yi khumba na ti-head of state and everything mhaka ya Msenzo a nge heti laha swi nge vi easy nemetweli bota cancer swinene ku losala timinete ntlhanu yi va awara ya n'we nongonoko ya Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makomba ndlela un'wana miyingiseri loyi nhleka ayi Butpet papa minjhani Butpet boto mina hi pfukeli n'wina minjhani hi pfukeni Butpet a cancer Butpet xo sungula Butpet ni lava ku rhangisa ku khensa no appreciate vo Prof Thembason a ni tivi mani tanga ku hina vanhu vo tala hi va teka for granted va papa lava kule ngopfu mara va still va teka nkarhi va ta hi dyondzisa hi timhaka ta tipolotiki ngopfungopfu ka timhaka ta politiki ta misava i vanhu van'wana loko ni lava ku vulavula ntiyiso vanhu lava nga hi hlohlotela ku ri hi landzela tipolotiki ngopfungopfu ta misava vanhu lava nga ni motivate ngopfu so a ni lava ku hlamula ngopfu Butpet ka mhaka ya nyimpi ya Middle East na sweswi ni ta katsa na mhaka ka ku lova ka loyi a ndzi nga mi swi ka Lindsey Graham wa America so mi ta ni rivalela Butpet ni mi twini mi sungule mi ku a ku na ku lova ka munhu a ku celebrate kumbe njhani mara me ku lova ka papa lava Butpet hayi ni ri swi justified hi ndlela yi papa lava Butpet ku na rito rin'wana ra xilungu va ri warmonger ku hlamusela hi Xitsonga i n'wa tipolitiki loyi a hlohlotelaka tinyimpi advocate tinyimpi ngopfu ta misava vo papa lava vana va khumbeka ngopfu ka tinyimpi ta Middle East sweswi hi vulavulaka Butpet na mixoko mi nga mi swi vona ka mahungu vana va le Gaza Butpet a va kuli loko ni ku a va kuli Butpet nhlayo va dlayiwa Butpet left right center i van'wana lava va na vuxaka ngopfu ka timhaka ka vo Netanyahu i na vuxaka ngopfu na vuxaka bya Israel ngopfu va hlohlotele tinyimpi to tala ngopfu papa lava i khale va ri ka legislature ka Senate ya America ene na sweswi va lava ku nghena va lava ku hlawuriwa ka nhlawulo lowu taku sweswi wa midterm election leti taku ina Butpet ntiyiso yo mhaka loko ni ta swi twa ni lava ku hembela Butpet a ni nga tshembi a ni tsakini me a ni lava ku mi hembela xikombo xi ta ni rivalela mara me ni tsakini kambe van'wana tipolitiki laya ka Senate va le ku vuyeriweni hi mabindzu lama va nga na woya timhaka ta switlhavatlhavana hi sweswo Butpet papa lava loko va cheka net worth wo yi endla vo ma 1.6 million vanhu va mabindzu va advocate tinyimpi to tala ku sela vo Iraq ala so Butpet antivi na misava Butpet antivi man Butpet mbila me yin'wana yi nga sensitive ngopfu ka ku dlayiwa ka vana loko ni langutile ni twa nga ku matiko mamili mali leswi USA yi swi endlaka na Israel ka Iran na Gaza va ri ku na ceasefire na tshemba ku ma ni swi twile va mhaka ta Gaza mara loko lavula ntiyiso Butpet a ku na ceasefire la
ceasefire yo vulavuriwa kambe a yi vi yi ri kona na loko mo langutana sweswi nge le ku endlekeni hambi ku hala ka Iran USA a ni a ku ri na ceasefire mara va kha va yi nga ri kona yi nga ri kona mina loko futhi loko va ta ku na MOU liya loko va vulavula hi mhaka ku na ta va na ceasefire 60 days ni lo hlekani ku leswi nge heti na 2 weeks hikuva Donald Trump la ceasefire liya ku va timhaka ya ku lava ku ya regroupa ku tlhela ku lava ku pfulela timakete ku ri ti kota ku tirha kahle majusa Boetpet Netanyahu anga ta pfumela ange pfumeli Boetpet Netanyahu i la ku destabilizer Iran la ku destabilizer matiko lama ya Middle East ku humelela ava ku va na greater Israel Iran i tiko rin'wana leri nga powerful ka loko ni langute ka Middle East manje na ku ringeta ku loko ku fika nhlawulo ku fikiwa nhlawulweni ya Israel ka ha ri na tinyimpi letiko i va ri ka xiyimo xa kahle ile va ka xiyimo a nge vi na nhlawulo ene futhi i langute na ti-court nga ku na ti-court case leti va nga busy na ku n'wi phethiweni vele manje loko ku ri na tinyimpi nhlawulo nge vi kona khensa mina buti wa mina khensa hi tseleni lava hi nga siya mahungweni ya misava nhlekani hi mi amukerile le ka munghana lona ni nhlekani ayi papa hi pfukile buti ngo vona hi pfukile mina ni landzelerisa ngopfu leyi nga vuliwa hi papa lava EFF Baloyi ka minkarhi yo tala it look like la ka province ya hina kumbe la tikweni leswi vuriwaka political tolerance a yi kona ni tsundzuka ndhaku ka maloya loko hi vota loko ku ta va MK a Saselamani Stadium gezi a ri nga ri kona se na leswi hi nga swi langutelaka swa endleka loko EFF ya khoma gathering a Thohoyandou Stadium mi kuma ku na vuthekiniki bya gezi swa endleka sweswo just because lava va le Saselamani Stadium ni heteleli ni twa information ya kusuka ka mutirhi wa kweli ku na delegation leyi nga ta yi fika yi va byela ka va make sure ku gezi ri kumeka ri nga ri kona ende gezi a ri nga ri kona hi siku leriya ende unlucky khale ka President Zuma a va ha tangi se loko ku ri hi ku a hi nghena ka swa tipolitics hi understanding ya ku i choice ya vanhu va ta khetha leswi va lavaka swona loko ku ri hi ku ANC yi presentaku hi yingisela hi twa EFF yi presenta hi yingisela hi twa MK yi mavandla ma laha hinkwawo ma presenta hi matwa hi leswi vuriwaka freedom atikweni mara swi nga fiki laha ka ku himbexiwa matilapisi ni vona ka ri nga kwani bafoko ya mahungweni la ni vona na swa nkarhamba mi swi tshikile mata a endlele nini khomantani hi ta sungula na n'wina loko hi vuya ka mahungu mo khoma tani va ta teka nomboro ya n'wina muhumelerisi inkomo i awara ya n'we henhla ka nhloko hi kumeni mahungu ya misava na bongi n'wanati Maluleke rhumela nkandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 065 744 3911 sweswi mina lexi ni vilerisaka Boetpet hi ku ya hi tiphati hinkwato leti nga landzeni ka tiko ra hina Boetpet ti ve ti yima hi minenge swinene ngopfu ka timhaka ta phalaphala a hi languteni ka nkarhi wo Boetpet hi ku leswi nga ku humeleleni ku hana yin'we phati yi yimaka hi minenge langutana swibamu swi le ku dlayeteleni ka vanhu hala na hala ku hava na siku na rin'we leri hi nga ka mahungu hi nga twi leswaku ku na loyi a nga dukuliwa hi xibamu kati swi tsandza kwini ku khayisela swibamu leswiwani na mfumo wa hina a wu khayiseli swibamu hinkwaswo hi ti fambela kunene hi nga khomangi swibamu swi khoma hi maphorisa ntsena Boetpet ta tsaka ngopfu loko ri ke ni mhaka leyi vona lava yimberi va hina va nge le henhla loko hi kuma mhaka leyi inkomu ihlekani khalanga mfukile Boetpet na muhumelerisi eri ku ni khomele mingisero mina swi tikomba xinchinani lexiya xi kha xi ri na swin'wana yimani hi sungula hi hundza hi laha rhumela nkandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 065 744 3911 sweswi ihlekani khalanga mfukile Boetpet na muhumelerisi eri ku mativana ta mi khensa swinene mi ri vambirhi aka nongonoko lowu mi nga ka wona lowu nongonoko lowu wa n'wina lowu namuntlha mi pfune matiko yo tala lama vukorhokeri a ya nga koti ku fikelela hikokwalaho ka manyala lama endliwa ematikweni ya vona mara namuntlha matiko ya kuma nhluvuko hikwalaho ka vuswikoti bya n'wina na ku pfuna ka n'wina aka vaakatiko
na ntiyiso lowu mi nga na wona loko mi kha mi tirha kwala ka xitichi ni ba mavoko ni vuyelela hi nga ri matiko lama hinkwawo ya nga na tinkingha va ngo kota ku fikelela va nghena va ta vula tinkingha ta matiko ya vona ku ri na vona mi va lunghisela ku fana na matiko vo Rotterdam swikontiri swa ko swi nga heleki leswi swi takataka ku nga swi twiseki ku endleka yini loko vo tshulela kusuhani va ti tshuneta va Rotterdam na vona va ta kwala va fika va tisa swirilo va nga pfuneka hi ku va ta ku mi byela ntiyiso vanhu va vhotela tikhanselara mara tikhanselara ta kona a ti tirhi nchumu to dya mali tin'wana to tsakisa ku i khanselara mara a nga wu tivi na ntirho wa yena a hi hlayisekeni Botbet hayi loko ri mine xikalavito Botbet na vangiseri vugevenga a byi nge heli Botbet loko government yi ngiza yi tiva ku tshamisa vanhu hi kahle Botbet loko mo ta hala xilungwini ku na ti-RDP tin'wana timakiwaka leto tigadana mara ka ha ri na swilo swa tihostela ku tihostela ku tshama swigevenga se loko government ya maka tiyindlu ta tigadana va ku ti-RDP ti-flats ta ti-RDP ka tona na tihostela swi hambani kwihi ti-RDP to gadana Botbet swi hambani kwihi na tihostela ndhawu leyi ya ti-RDP to gadana a hi vona vanhu lava va nga na title deed lava tiveka va tshama laha to hijekiwa ta hijekiwa swinene tshami ni kombisa ku kumba un'wana ku hi ku ya ka minkarhi vanhu lava va tiyindlu leti ku ta ku nga ri vona a ku ye u leti ngopfu leti ta ri na 1 month ta ku makiwa ku tshami ngheni vanhu lava va nga ri ti ta vona Botbet enkomo sweswo mingiselo Munghana Lona FM khenseli ku va mi tisa tlhelo rero kambe ku gadana ka ti-RDP a ni ngo i ku hunguta kumbe i timhaka ta ku landzelerisa ku kayivela ka ndhawu kumbe a swona Munghana Lona FM u tiyimiserile ku kaxila minongonoko leyi nga voyameliki etlhelo ro karhi hi amukela mavonelo hinkwawo hi ku hambanahambana ka wona kambe mavonelo ya lava hoxaka xandla ka minongonoko i mavonelo ya vona vinyi ku nga ri ya Munghana Lona FM kumbe vatirhi va xitichi lexi Munghana Lona FM makombandlela sweswo mingiselo Munghana Lona FM 13 ntsena yi bile awara ya 13 good enough mashikhu mhleri lava hi bulaka na vona nhlekani lowu endzhaku ka loko va mkhonto wesizwe party MKP va kombisile timhaka ta leswaku va teke xiboho xa ku amukela manana Zandile Gumede tanihi xirho xa vona xana manana lava matimu ya vona hi wahi nako swi tisa xifaniso xa njhani xa vandla I am getting it good enough mashikhu nhleka inhlekani Botbet na vangiseri va Afrika wa bulabula hlangane namuntlha la MKP a yi kha yi kombisa tolo ku yi na xirho xintshwa ka manana Zandile Gumede i mani lawa manana Zandile Gumede a ri madoroba wa le eThekwini kumbe meyara le eThekwini malembe a ku talanyana laha hundzeke a ri lunga ra African National Congress nkarhi leyi a ri ra doroba wa le eThekwini ku ve na tenda yin'wanyana ya ku susa chaka le Thekwini ya ku ri ku kumiwe leswaku ku na mvulavulo ku ri a fake voko ra yena kwa yona so a khomiwa maphorisa a chajiwa i tenda leyi so swi endleke malembe ya ku talanyana laha hundzeke so na sweswi u famba case yoleyo ya tender yoleyo ya ku ri va ku u endle corruption ka yona so swi teke nkarhinyana ku sunguleni ka case ya yena a ri loko a phera court u kuma ku ri ku na vanhu lava fambaka va ta himbelela leswaku va pfumelana na yena mara sweswi a swi vonakala ku ri ku nga twisiseki vanhu va ku tala va nga vonakali so hi leswi swi twaka vhiki leri ku ri se u joyine se u ta va rin'we ra mkhonto wesizwe party leswi swi vula ku tengiwa ka nandzu lowu ku a ku se hela nandzu lowu a wu helanga ku na u fanele ku ri a ta famba ni ri masiku lawa loko munhu a khomiwa ku ri munhu a ku tiveka ngopfu swi na ku teka nkarhinyana ku ri timbhoni ku na nkarhi ku timbhoni ti nyamalala ku nga vi na vanhu va kahle lava lavaka ku vulavula so mhaka leyi ya Marcus Gumede na yo a yi helanga i munhu wa ku ri u fanele ku ta va na nkarhi ku ri u fanele a famba a ta ya court
a ta vulavula mhaka leyi ya corruption leyi. So a wu helanga mara MK Party ti komba leswaku i rhandza ngopfu vanhu va ku fana na yena, handle ku na vanhu va ku fana na vo Brian Molefe, Siyabonga Gama, va tele ngopfu. Loko hi nga sungula ku hlaya sweswi dyambu ri nga ku nga hela dyambu yi vulavula hi mavito ya vona. So va tele ngopfu vo Brian Molefe, vo Siyabonga Gama, vo Manimali va tele, na ye Jacob Zuma i mun'we na vona ku ri va na nandzu mara sweswi va le ka vurhangeri va MK Party. Ku va mani lava va ye ka vandla leri swi nga hlamarisa kumbe i swin'wana swa leswi a swi ta languteriwa? A swi hlamarisa ni ri vandla leri sungula i munhu ku ri na ye u na nandzu ku ri ku sungula hi lembe ra 2005 se ku na 21 12 ya malembe a famba case ya tatana Jacob Zuma. So a swi hlamarisi ku ri loko i xilungu brapet ku na swivulavulo va ku a fish rots from the head, loko fish i bola ku sungula enhlokweni. So ku ri vanhu va ku tala va ku ri va na nandzu va kuma ku ri le MK Party ku le kaya a swi hlamarisi ngopfu mara leswi hlamurisaka ku ri kahle va tiyimele ku kuma yini ngopfungopfu ka lembe leri ra nhlawulo. I ku ri loko se ku vulavuriwa i ku ri vandla ri endle yini a ni ri ku contested individual sweswi ku fani na nhlawulo wa tiko la ku vulavulaka mhaka ya mavandla politics. Sweswi loko lava ku va meyara u ta va vulavula se vona u ta vulavula ku endle yini so ku ri va timisele yini ku ri leswi ni swi vonaka ku i mhaka ya Market Dlamini i rimi ra bola va ku hi handball vona ku ri leswi hi handball na loko vanhu se va toloverile ku ri MK Party i tirhisa vanhu va ku ri va na nandzu mara ka Market Dlamini swi ta endla handball ku ri vanhu va le Thekwini va nge rivali ku ri ku endlekeni nkarhi leyi a khomile. Ni vula se loko ku va swi nga hlamarisi ku va Mani Gumede va ya ka MKP swi nyika vandla leri ya xifaniso xa njhani hi ku van'wani va kombisa ku ongeti loko wo ze i va na ku hehliwa ku karhi i tsutsumela koho hi leswi van'wana va hlamala loko un'wana murhangeri a ya koho a nga ri na swihehlo leswi a swi n'wi kombetela ngopfu ivi van'wana va hayi i na sweswo swa ku taniya i ncini xi ndlaku ku swi vonaka ongeti loko va ri ka vandla ra MKP a va ha ri na nandzu kumbe leswiya va lumbetiwaku swo vo lumbetiwa anakini a va swi endlangi. I leswi va lavaka ku ri swi vulavuriwa hi ku ri loko o tsundzuka ndzhaku nyana a ku endleka ku ri loko u khomiwa va ku munhu reyipile kumbe yini ku ta va na munhu wa ku hayi no i political i na politiki. Loko u ri munhu wa politiki u khomiwela va khomela ku yiva kumbe va khomela ku endla yini wa swi kota ku ri hayi politiki so vanhu u ta va na vanhu lava va ta fambaka loko se u ta va ri le khoto va tata na va ta himbelela va ta ku hey hands off Khalanga hi mhaka ku ri se u le ka politiki. So swi tikomba ku ri ku na vanhu lavan'wana lava ku ri loko va khomiwa va vona ku ri no ku ri ku ta va na varhangeri ku ta va na vanhu lava ta va sapotaka ku laveka va ta famba ka politiki. So leswi ka MK Party swi tikomba swo tani ku ri vanhu va fana na vo Zondeni Dlamini a se a rivaliwa vanhu vo tala a va se va rivele hi mhaka ye mara sweswi swi endla ku ri loko a thera court nkarhi lowu taka u ta vona ku ta va ku na vanhu lava ta himbelelaka va ta vulavulaka leswaku hands off Market Dlamini. So swi ta vonakala swi ri mhaka ya politiki na loko swi ri leswi swi leke ku vulavula leswaku ku ri i tender ya chaka ya le Thekwini leya ku ri khomiwa ku ri ku ve na corruption kwalaho. Ni lava ku ni ya mavhengeleni good enough i 40 seconds ni lava ta ku loko hi vuya hi languta ku swi vula yini hi vanhu lava hi vavhoti hina tani hi vavhoti va Afrika-Dzonga ho rivala hi ku hatlisa kumbe wo ka hi nga ri na mhaka na timhaka ta mavulavulelo ya khale ka president andaka loko va ye a India n'wina mi ri yini hi swona loko hi vuya mavhengeleni andaka leswi mahungu lawa ya hisaka uma kuma ntsena eka Afrika wa vulavula la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi na vinyi va yona. Good enough mashekhu mhlelo loyi ngele ku bulena yena i 20 timinete ku pela ora ya 13 a yiseni mahlweni tatani mashekhu ku na timhaka la ta ku loko eka hi languta ka xiyimo lexi hi nga fika eka xona sweswiwani ivi hi nga languta ka mavulavulelo ya khale ka president hi nga languta ka leswi swi vulaka swo ka hina tanihi vavhoti loko vanhu lava va lumbetiwaka hi swilo hi tikomba hi nga vileli hi swona swi vula yini? Brapet
la Afrika-Dzonga ku na problem yin'wanyana ya ku ri vanhu loko va languta mhaka ya politiki kumbe mhaka ya varhangeri a va languti mhaka ku ri munhu loyi u endla yini ku na leswi hi swi vulavurile khale ka nongonoko loyi ku ri MK Party kusunguleni ka yi sungule mhaka leya ku ri i xilungu va ku na Zulu nationalism va tivaka leswaku loko va endla vanhu va Afrika-Dzonga ku hlawula i ndlela ya ku ri munhu loyi u uma le kwini yi nga swi kota ku va pfuna i mhaka leyi vonaka va nga tikarhati ngopfu hi Limpopo va nga tikarhati ngopfu hi Mpumalanga va nga tikarhati ngopfu North West a va na i mhaka ku ri va lava laha ku teleke ko vanhu vo karhi vanhu va ku ri va fana na Jacob Zuma wa ku ri ndzhaku leyi 2005 nkarhi leyi a ta kanetana na Thabo Mbeki Polokwane vula leswaku yi 100% Zulu boy a tirhisa leswaku Zulu nationalism so hayi ku ri vanhu va Afrika-Dzonga a swi va karhati loko ku ta munhu wa ku ri chakile agnome lava ku rhanga kumbe ni lava leswaku ni hlawuriwa mara ku na vanhu van'wana Afrika-Dzonga va ku ri va ta hlawula munhu swi nga karateki ku ri u endle yini ya va vona loko hlaya ka social media loko Jacob Zuma suka laha a endla yini na ya Morocco vanhu va ta ku ya no ku na swilo leswi kotaka ku vulavula ye a ku na ntiyiso a va vulavuli i mhaka ntiyiso so hi leswi endlaka ku ri u kuma leswaku na loko ku na swa ku tala swa ku ri swa vulavuriwa hi Jacob Zuma kumbe MK Party vanhu va ta hlawula that's why ni ku sweswi mhaka ya Dlamini Boni yi vona yi ri on goal ku ri vanhu va le Thekwini va tiva kahle Thekwini ya khale na Thekwini ya nkarhi ya Dlamini ku ri ku sungula ku onaka ka yona ku sungula nkarhi leyi ku khome ye mhaka leyi khale Braped loko yi kula a yi na ku ri loko i lava ku ya lwandle i famba ya le Thekwini masiku lawa vanhu va ku tala va lavi ku ya ku ri ku khoma ka ye ku mutsandzile u endle leswaku Thekwini yi nga vi ndhawu leyi munhu a lavaka ku famba ka yona so a va rivalanga mara so vanhu va Afrika-Dzonga swi vone sweswi va nyika ANC 40% ka tiko hinkwaro ku komba ku ri loko se ku ta ka vukorhokeri va tiva kahle ku ri loko vanghana ra wena ri nga swi koti ku va nyika leswi va swi lavaka va nga swi kota ku va nga ku tlhawula mara sweswi MK Party i tikomba ku ri a yi twisisi kahle kumbe yi yime mhaka ku ri loko ku nga endleka yini as long as ku khome Jacob Zuma ku khome munhu wa ku ri huma Natal munhu wa ku ri vulavula ku ri ye i 100% Zulu boy lava ku ri mazulu a ku ri a lava ku hlaya kahle va lava ku seketela ye hi mhaka ku ri a ri muzulu va ta hlawula MK Party ku nga nkarhi teko va endla yini president khale ka president a va ya India a ni tivi hi tshama hi vulavula hi swona kambe va yile India va vuya loko va ta va yi India va ri va vhakeli vanghana va vona va nga hlongoriwa Afrika-Dzonga and a va swi tivi va hlongoleriwa yini ivi van'wani va ku kumbexani ku nga va ku ri ku khale ka president ve le ku hi kombeni rintiho ra le xikarhi tanihi vavhoti va tlhe va swi phinda na tolo kahle i ncini xi endlaku ku va nga vileli ku vanhu lava ve le ku laviweni hi swihehlo swo karhi Afrika-Dzonga kambe bona a va languteka ongete a swi vandli nchumu mhaka i ku ri vandla ra ku fana na MK Party na munhu wa ku fana na Jacob Zuma swi vandla ngopfu loko maphepha a vulavula yini kumbe nkarhi leyi mahungu a ku tala ku vulavuriwa hi mhaka ku ri u endle yini u swi tiva kahle ku ri Fred Shivambu u fambe a ya Malawi ka Bushiri ka Shepherd Bushiri hi nkarhi leyi a vuya kaya ku vulavuriwe ngopfu hi mhaka ku ri munhu leyi u laviwa la Afrika-Dzonga u nge fambi u ya le nawe u ri lunga la politiki nkarhi leyi a ri lunga la politiki u ya le u ta fika le u vulavula na ye u tshama hansi na ye kumbe a ku khongelela ku khongelela so Jacob Zuma nkarhi leyi a famba laha ka vagupi a ku u lava vona u swi tiva kahle ku ri va endle yini a ri president nkarhi leyi ku ta va na mhaka leyi yi vulavuriwaka leswaku state capture yi hewa ku ri hi nkarhi leyi ku tekiwa bo SABC ku va na ti-breakfast ku nga na morning glass va nkarhi wa ku ri munhu u tshama hansi u yingisela vanhu va vulavula hi nkarhi leyi tikhampani ta ku tala ta mfumo ti tekiwa ti nyikiwa vanhu lava a ri endla ka le so ku famba ka a ya le a ta tshama hansi na vugupi ni vona ku ri a lava ku ri vanhu va sungula va vulavula ye kumbe mhaka ku ri hi xilungu a va ku Jacob Zuma u swi kota ku tika ngopfu loko a ri victim loko vanhu va ku loko mfumo kumbe loko tikhoto ti lava ku mkhoma u tsaka ngopfu ku ri ku va na vanhu lava mara u gugile bava loyi a va mendla yini xe madala loyi so a lava ku ri ku endleka swo tano mara sweswi u fambile
u lava leswaku maAfrika-Dzonga i nga vulavuli timhaka ta ku tala i vulavule mhaka yena Gupta so sweswi a nga swi kumi kahle i ku ri vanhu va langute mhaka ya Dlamini va langute mhaka ya ku ri ya Sambudla n'wana wa ye va langute Nhlamulo Ndlela so a nga lavi ku ri vana vulavula i MK Party lava va vulavula ye so sweswi a swi tirhi swi tikomba ku ri swi nge tirhi ku fikela ku va na nhlawulo i n'hweti ya November. A hi tseleni good enough Mashego loko mi kha mi languta ku langutela ka timhaka ta nhlawulo mi languta leswi mavandla ya nge le ku endleni ka swona van'wani va ri a Limpopo ku humelele ku sungula trend yin'wana ya ku vandla loko ri lunghisa event la rin'wana ri ta lunghisa event kwala tlhelo ku a ntivi ku ri va ri karhi la ku fikelela yini kambe maendlelo ya lawa ma vula yini hi timhaka ta political tolerance ileswi IEC i sunguleke ku ri ku na loko ku ta va na nhlawulo ku sungula ku va na leswi va swi sayinaka varhangeri swa ku ri ku ta va na tolerance va ta tirhisana leswi ti komba ku ri tolerance ya hela Brapet in 1994 a ku na mavandla ku tala ngopfu ku na mavandla va ku Luso Portuguese Party ku na vo Keys Keep It Straight and Simple a ku nga vi na leswaku ri vanhu va ta kanetana hi nkulwa kumbe ku ta va na ngati leyi yi ta humaka loko vanhu va kanetana leswi swi tikomba ku ri ku na political intolerance mara ngopfungopfu i huma ka vandla ra ku ri ku khomero kumbe ndako i huma ka ANC i ku ri nkarhi wun'wana ku laveka u famba ka masipala u ta kombela ku tirhisa stadium so loko u famba u faka application kumbe u kuma ku ri u French Bambu kumbe u DA kumbe umanimani so ku na vanhu van'wana leyi va ta byela ANC ku ri hayi ku na application before ta approve na n'we ta kombela leswaku mi ta va na event so u kuma ku ri mavandla ku kaneta a nga swi koti kahle ku kuma tiholo a nga swi koti kahle ku kuma ti-stadium mara ANC ta organize event nje ku ri loko na event yin'wanyana ya yini kokwalaho so leswi i mhaka ku ri ku laveka vandla ri khomeke tiko kumbe khomeke masipala ka kun'wanyana va nga tirhisi leswaku ri hina hi khomile hina hi nga swi kota ku ri loko applya hi nga ku pfalela handle u nga swi koti ku nghena kwalaho so i ANC leyi endlaka swo tani mara yi komba ku ri a ku vi na tolerance leyi a yi laveka IEC ku laveka IEC yi nga endli ntsena swa ku ri vanhu va ta tsala ku laveka ku va na commitment yo karhi kumbe ku va na fine ku ri loko ka masipala u faka application ku teka tiawara tingani kumbe 18 hour kumbe 20 u kuma report ya wena ku ri ku nga vi na leswaku ri munhu u ta teka application ya wena a famba ka ANC ya ku na n'we kombelani ta nyika n'we ku ri lava nga swi koti ku khoma meeting wa vona se hi ta helela kwihi hi ku se swi ta na madzolonga phela loko se hi kwetlembetana a swi antswi ku hi nyikana nkarhi ku okay namuntlha ku na good enough laha a tiyeli na hina hi ta ya minduku endzhaku ka nkarhi sweswo swi ta tisa madzolonga Brapet mara ku laveka wa tiva ANC sweswi swi le rivaleni ku ri yi nge endli kahle ka tivhoti ta tiko na ta la makaya ku laveka va sungula ku dyondzisa malunga a vona va nga ri koho va ri le Bushbuckridge kumbe va ri le Manyeleti kumbe va ri le Tivumbeni kumbe va ri le Bungeni kumbe le Ilimba va dyondzisa sweswi ku ri politiki ya ku kaneta yi tirha njhani ku nga vi politiki ya ku ri loko u kume na kaneta ku kaneta ka me ku ri loko ni pfuka ni ku vote of no confidence against Khalanga ku laveka u swi kota ku kaneta kahle ku ri hi xilungu va ku laveka u va na emehleketo wa ku saseka wa ku ndlula wa munhu un'wanyana va ku you must have a better idea loko ni ko a yi fambeni yeni Madombicha yi fambe Louis Richard no mara me andzi voni ku ri famba Louis Richard vona leswaku yi famba hi ndlela leyi yi ta swi kota ku fika ku na ku ri u ta ku vote of no confidence Mashego so ku laveka ANC sweswi i sungule ku dyondzisa malunga a yo ngopfungopfu lava ku ri va ta va ri le ka tikhansele ku ri va twisisa ku ri loko va nghena va kaneta njhani loko ni ku laveka ku va na lori ya mati i tisa 10,000 liters u ta kahle u explain ku ri no man vona ku ri 10,000 yi nge tirhi swi nga endleka njhani loko yi tisa 20,000 liters so ku kaneta ku ve ku ri u ta na mehleketo wa ku ri u nono ku na mehleketo wa ku sungula so swi ta endla madzolonga loko ANC va nga ti byeli sweswi ku ri va ta lahlekela ngopfu ku laveka va dyondza sweswi ku ri loko endzhaku ka nhlawulo November ku ta va ku na tikhansele tin'wana ta ku ta ti khome van'wanyana Thekwini ta khome yo MK Party ta tisana van'wanyana so ku laveka sweswi vo Siretsaba na van'wana va dyondza ku ri swa ti-vote of no confidence i swona swi endleke leswaku Joni sweswi ku va na madzolonga lawa ya vonaka endleka ku ri doroba leya yi thyakile ku ri ku nghena leyi wa huma ku nghena leyi wa huma ku nghena leyi wa huma ka ANC
a yi tolovelanga ku kaneta ku laveka yi dyondza sweswi ku ri ku famba yi ya le mahlweni yi fanele yi tiva ku ri ta kaneta ka tikhansela ta ku tala. Good enough, Mashiko. Kesi. Tani mambo. Inko. Sweswo mingisiro mkanalona FM. Maunga wara mbiri yona ta MC Queen. Daka sweswo MC Bioscope Makam. Etsari, nkowa, giyana le kapani. Uyikuka eka 92.6 FM. Munghana Lonene FM, Makomandlela. And I can confirm before the South Africans today that the investigation which these members were involved with in Gauteng. Etsari, nkowa, giyana le kapani. Uyikuka eka 92.6 FM. Munghana Lonene FM, Makomandlela. And I can confirm before the South Africans today that the investigation which these members were involved with in Gauteng has unmasked the syndicate. And this syndicate involves, amongst others, politicians who are currently serving in Parliament. The law enforcement officers include the members of the South African Police Service, the Metro Police, and Correctional Services. They include prosecutors in Gauteng province, the judiciary, and all these are controlled by the drug cartel as well as business people in that province of Gauteng. Sweswo mingisiro mkanalona FM 14 timinete ntsena ku bela awara ya 13 ntirhela ku tatwa ku MEC va ri yini hi timhaka ta timasipala leti ti nga hetelela va ndzawulo ya swa timali yi ku n'wina mi fanele mi sungula mi lunghisa miti wa n'we hi ndlela yaleyo tanihi principal wa timasipala a Limpopo va ri yini vo hi timasipala totoleto va angula va ku yini nako va ta tipfuna njhani ku ya mahlweni hi ku yisa loko kha ku langutiwa timhaka totoleto yin'wani kasi un'wana a tlhela rhumela hungu la ku hikokwalaho ka yini ku nga vi wo nkarhi wa kahle lowu wa ku ANC yi cinca va meyara lava va khumbekaka ka timasipala totoleto a ni tivi ku swo swi ta va swi ri kwihi kambe hi ta va hi kha hi bula na vona MEC Bioscope Makamo ku nga ri khale Ukayelele eka Afrika wa vulavula. Kambe sweswi a hi jambajambeni nongonoko lowu nhlokomhaka leyi mi yi tisi khale khalanga loko no laya ka tibuku ta mi leti ni tsalaka tona ni ka tinhlokomhaka ta n'wina yi tshama swo boha yi tshama yi khe yi vuya hi ku hi leswi hi nga langutana na swona masiku hinkwawo mi swi tiva kahle ku vhiki leri taka mavhiki manharhu mi nge se hela ku ta va ku manyukutiwa na ya vuhosi kwala phakati ku ta va ku manyukutiwa na ya mapatu kwala xikarhi ta hetisa xikundzu mhaka yaleyo kambe MEC ve le ku tsutsumela yin'wana yimani hi nghena ka vo hi bula na vona kantsongo laha hi twa ku tani hi Limpopo va ri yini vona hi timasipala malembe ndzhaku tanihi ndzawulo a va tiveka va ri na timasipala leti nge le ku tirheni kahle swinene kambe ke swi tikomba ku na ntlhontlho la loko mali ndzawulo ya swa timali yi hetelela yi ku a hi nge hatiseli ku mi nyika kumbe a ku na ntlhontlho kahle ku endleke yini MEC nhlekani Inhlekani khalanga inhlekani nika vayingiseri a khensa yanani mahlweni MC na khensa ku nyikiwa nkarhi i nge ni kombisa ku hi hlamuserini ku impela ka timasipala 69 ta province leti ti khumbekaka la ka hina timasipala ti ringana 5 ni kombisile ku hi ta hlangana ku se hi hlanganini na timasipala letiwa hi ringeta ku ti pfuneta ka ti-areas leti a ti kombiwa hi National Treasury hina va Coxa na Provincial Treasury hi tshame na vona va meyara na va municipal manager hi vona hi yin'we ku i ncini lexi va fanele ku va complya ka xona khalanga ni nge ni kombisa ku ene a no yimelela timasipala ku swin'wana swa swilo leswi impela hi leswi a va fanele va swi endla ni kombisile loko ni vulavula siku leliyani ku mhaka ya Musina a ku ve mhaka yo ka yi nga tiki ngopfu ku a va yisanga agreement ni nga vula sweswi se mali va yi kumile va nga yi kumangi hinkwayo ku vona ku hi ku ya hi agreement leyi va nga yi sayina na Eskom va fanele va sungula ku hakela xikweleti lexi nga kona leswi swi ta endlaka ku timasipala leti ni tshemba ku hinkwato hi le ku koteni ku fika laha hi nga ku landzeleriseni ku resolve ti-issues ta vona laha swi nga xota hi le ku va seketeleni because ntirho wa mina ka Coxa i ku va languta ni vona ku va endla swilo hi ku fanela lava tsandzekaka kona ni nge se yaka ku va panicha ni fanele ni vona ku ni va seketela njhani kumbe ni va pfuneta njhani ni nga vula ku hi le ku ringeteka ku va pfuneta ku va ta kota ku kuma mali ku swi nga affect service delivery lowu timasipala leti kumekaka kona kambe loko mi va ka va tsandzeka mi va mi kha mi kota ku swi fikelela ku swi vona ku va tsandzeka yini
ku nga va kha ku tsandzeka vurhangeri kumbe ti-officials? Laha ni nga kombisa ku leswi ti kombisaka ngopfu i ku tsandzeka eka mhaka ya ti-officials laha mi kumaka ku sayina agreement a ku sayini meyara ku sayina municipal manager kumbe lava nga hansi ka yena lava va fanele a vona ku loko yi sayiniwini ya heleketiwa ya landzelerisiwa ku CFO loko ku ri na agreement leyi fanele yi landzeriwaka n'hweti na n'hweti ku hakeriwa mali yo karhi ya hakeriwa. Hi leswi swi nga xiswona leswi nga ku hi tikeleni mara ni nga vula ni nga tifinyiki ku seti masipala wo fana wa Modimule, Mokopong, Thabazimbi, Musina laha na ha ri ku ringeteni ka ku va seketela na ku pfuneta i Mopana Fetafom Tubatse ka ti-areas tin'wana ta vona mara swi le ku koteni ku ya mahlweni swi ta kota ku tshunxa eka swilo leswi. Ni nga se mi chucha swi nga va swi vula ku yini ka leto timbirhi timasipala? Swi vula ku swiphiqo swa vona swi tele ku tlula letin'wana kumbe ku endleka yini? Ni nga vula ku leswi a va lava swona ni nge a hi mhaka ya ku chavisa ka van'wana ku vulavula hi swona hi ku i swilo leswi swi nga ka public domain. Mi kuma ku va kombisa ku va fanele va vona ku lava va reduce njhani leswi swi vulaka ti-irregular expenditure. Xana consequence management va yi tirhise ku yini, va yi landzelele njhani ku panicha lava va nga tsandzeka ku endla swilo swo karhi hi nkarhi wo karhi. Ku supply information mi kuma kun'wana a swi tikombi consequence management yi endliwe hi ndlela leyo kambe consequence management nkarhi wun'wana khalanga i ta va i yimela ku ni nge se sungula laha a ku fanele SIU yi kombise ripoto leyi kumbe ni nge forensic investigation before ni sungula ku tengisa makamu ripoto yi vulavula yini hi makamu. Hi leswi swi nga ku kombisiweni hi nga ku swi submiteni ku kombisa ku swi nga va swi ri ndleleni ya ku ndliwa kambe hi nkarhi lowu va nga swi lava hi wona a swi nga se endleka hi le ku ringeteni ka ku swi kombisa sweswo. Se mi tivekele nkarhi wa ku hi ta va hi swi hetile ku nga se fika rini? Ni nge vuli ku hi tivekele nkarhi khalanga because hi swin'wana swa condition ya ku mali yi ta kota ku va kona loko swi fanele swi endliwa. Lero sweswi siku na siku loko i nge se chayisa kumbe loko i chayisa i lava ku kuma update ku ka lexi fika kwihi ka lexi fika kwihi ku a na mali leyi i mali leyi a yi planiwile ku ya hi ti-budget leti va nga ti nyika va masipala sweswi ku ti tirhisa yi laveka ku tirhela vaakatiko. Khensile swinene hi nga mi khomeleti nghena ni hlengeletaneni hi ta bula siku rin'wana va na siku lerinene ku tiya ku engeta. Inkosi. Sweswo mi ngisero Munghana Lonene FM MEC Bioscope Makama lava va kha va tisa tlhelo rin'wana ra tikomba ku ka timasipala ta ntlhanu ta Limpopo ve le ku tirhaneni na tona tin'wana se ti kombile ku leta ntsevu letinharhu ti tikombile ku se ti ya kwihi ka ha sele Fitagom Tubatse na Mopana ani ni ta vuya yisa mahlweni hi twa kun'we mi ri yini endzhaku ka leswi. Afrika wa vulavula yi kona ku ta korhokela wena 12 to 2 ni nhlekani. Sweswo mi ngisero Munghana Lonene FM komandela mbatwile MEC va kha va vulavula timasipala leti ta ha ri ku tikeni nyana ku va hetelela va ololoxa va kuma swiphiqo hi ndlela yeleya leswaku loko masipala mi kha mi wu fambisa hi langutela ku mi wu fambisa kahle ma swi vona mi wu fambisa kahle ntirhisano exikarhi ka meyara na municipal manager. Lowun'wani i wa hala ka swa tipolitiki lowun'wani wa hala ka administration. Loko masipala u ta fanele u famba kahle swi endlisa sweswo se swi nge koteki ku kuma ku hayi a wu fambi kahle hi mhaka ku hala ka administration a va endli swona. Loko va ze va nga endli swona ka administration swi vula ku na n'we hala ka legislature a mi tirhi swona hala ka tikhansela mi le ku endleni swona. Se hi la xiphiqo swi nga kona sweswo swani leyi nga sala i Fitagom Tubatse na Mopana. Loko ni nga hoxisi Fitagom Tubatse meyara wa koho hi lava ku hlawuriwa kutani hi treasurer wa ANC Limpopo ani lava va Mopani hi lava ku hlawuriwa kutani hi xandla xa matsalana wa ANC Limpopo. A swi le ku fambeni ka timasipala teto. Loko Premier Dr. Popira Mathimba vo endla cabinet reshuffle namuntlha hi vo va nga ka swiyimo swa kahle swa ku va nga va ti-MEC hi mhaka ya ku ve le ka switulu leswi inaka swi hlamuselaka
kambe timasipala ti yimini sweswi a hi te n'wemeri kwala mi nga kona 0860 002543 nongonoko ya Afrika wa vulavula a hi amukeleni mingiseri luya hi nga n'wi khomisa a kha a vulavula hi timhaka ta political tolerance a tsandzeka hi mhaka ku va hi kha hi kongoma ku ya mahungweni hi ndlela yaleyo mingiseri nhlekani hayi botpet a mi ku ni nge he vuyi mina na vuya na va ku ta ku mi hetisa miehleketo ya n'wina hi ta kota ku twa van'wana ni tshembekile kusuka namuntlha onwards ndza swi tiva ku xitichi xa mina xi tshembekile ni rhandza nongonoko lowu ka vanhu lava nga tshembeka a hi vulavuleni a ma ha vulavula hi timhaka ta political tolerance a mi ku asesela mani ku endleke yini asesela mani nkarhi wun'wana ku tile Jacob Zuma I was there a fanele ku ta Jacob Zuma a hetelela a nga hati mara vanhu a va hlengeletanile se ku ba karhi ku fika laha ka ku gezi ri kumeka ri nga ri kona ri nga tirhi leswi swi nga vuyela ka ka ku political tolerance nga ri kona loko ku ri hi ku a va mavhengele loko ma longolokini kolomu timolo munhu a nghena la a lavaka kona ku freedom mara loko fika la ku vanhu va concentrate ka vandla ro ka na swi va swi ri wrong and most of the kopera na ruling party loko hi tala ku vulavula ngopfu hi ruling party ku ruling party yona yi nga na matimba ma controla mali ya government na tax ya hina so swi endla ku mavandla hikwalaho loko a kha hi kopera everything hi kopera hi ruling government just because laman'wana a ma si tshama ma kuma mali ya ku controla government se loko ku ri hi ku a ho hetelela hi fika kwalaya ka ku ti-political education na tona ti kota ku hi fikelela loko mo cheka vo Seshego loko mo cheka tipolitiki leswi ti nga hi swona a Seshego mi cheka na eka Matiyani kumbe na le ka Mhinga se swimbirhi swo hambana se loko ku ri hi ku vanhu a va kota ku twisisa na ku vota with understanding ku na laha ka ku vanhu va ku hi suka kule na swimanimani kumbe hi suka kule na vandla ro karhi mara a ku fambi nchumu munhu u na plus or minus 10 years a khome qualification a nga ri ku kumeni ka ntirho ende loko a kha hi kula hina hi ri vantshwa ve ri dyondza ta kota ku humelela ku dyondza ta kota ku kuma ntirho mara loko se munhu a tshamini wuma plus or minus 15 years a khome degree or diploma a va a nga ri ku tirheni swi va swi nga ri kahle se na loko in future hi kota ku vota with understanding ya ku hi votela hina hayi ku vota ku fulfill se political education ka hina va ka timeni ya laveka na yona kambe xivutiso ku ta va ku swi leswi mi swi hlamuselaka hinkwaswo swi nga va swi hlangana njhani ka timhaka ta ku sweswiwani economic freedom fighters yi ndla party yi ndla event kumbe ntirho a Thohoyandou stadium ivi vo va endla ntirho a Makwarela swi hlangana ku hi sweswo ku va na leswiya swa ku a ni va swi tiva ku loko tiphesente letiya ta huma 80 something or 70% ti hunguteka swi ta vula ku na vona kwalaho ka ti-political deployment letiya va nyikanaka tona hi xivona a ti nge he vitani se va fanele va endla leswaku va blandara vanhu ku vanhu va focusa ka sayiti leri ri nga ka ruling party instead ya ku va na political tolerance leyi endlaka ku munhu un'wana na un'wana a vota with understanding loko ku ri hi ku va EFF va na gathering ya vona a Thohoyandou stadium swi tanda ku hi ku province yi kulukumba loko ku ri hi ku va na understanding lava ruling party why va nga yi kowankowa or va ya vilavila sweswo taniya se loko a kha hi famba hi mkholo loko mo langutisa minkarhi yo tala ka ti-gathering to tana loko to va kona Johannesburg mi ta twa ku EFF loko yi na tirho a FNB leyin'wana yi na tirho a yini a Ellisburg sweswo taniya se swi hetelela swi fikelela haya ka ku loko hi tsandzeka ku amukelana ende ku heteleleni swi nga hetelela swi causa ti-civil war just because political tolerance yi endla ku yini yi avoida swa ti-civil war andzeni ka tiko se loko a ho fikelela ka ku loko ku ri na kokwani n'wa swimanimani ka Matiyani na loko va vota va ba xihambani va ba xihambani with understanding hayi ku hi ba xihambani hi bela Mandela bela vandla ra Mandela mara loko mi ya mahlweni mi n'wi vutisa munhu yoloye for what mi fika mi kuma ku u ta ku byela ku hi suka kule na yona it ended there mi suka kule na yena mi ya kwihi a nge ku byeli ni mi tweli mingiseri na khensa swinene tlhelo leri nga ta ra rona siku ra n'wina rivele rinene ku tiya ku engeta nkhensi na mina xitichi xa mina xo tshembeka ni xi rhandza ngopfu a khensa swinene buti wa mina i mhaka yin'wana leyi kumbexani a ni nga swi lavi ku hi tikuma hi kha hi
hi kwetambetana na ku vitana va Msanda va Madaja va ta va ta hlamula kambe xiyimo hi lexi va Msanda ku ma swi vona ku se loko xi te tani xiyimo xi vanga swivulavula swin'wana hi to tipolitiki ta ko ku loko van'wana va va na ntirho hala maya mi fika mi kun'wana la ni rhumela nxaxamelo wun'wana wo komba ku ongeti swilo leswiwani i khale swi ri kona i ri loko SACP yi ri na conference a tivumbeni va tise festival Ankoankoa Stadium a ku ri festival un'wana a ku loko Mayivuye yi ri na nhlengeletano a ka Xilumani va tise nhlengeletano a community hall a Giyani i ntiyiso swilo leswi loko ku ntiyiso hi to tipolitiki ta kona hi ta canvasisa ku yini ke se a ni nga swi lavi ku hi va Msanda hi ta mi vitana kambe loko mi ri ku hi tweni mi lava ku hlamula moya wu ko kwala ka Munghana Lonene FM la ku tlhelela ka nhlamulo ku nga ri khari kambe kumbexani nga twa miyingiseri wun'we kumbe vambirhi hi twa kumbe angula mi ku yini nga se vulavula na sisi nhlamulo ku hi twa ku sweswiwani va fika kwihi hi rendo ra voho rendo ro ka ri nga tsakisi i rendo ro ka ri nga tsakisi leri va nga ka rona ra ku endlela mindyangu leyi nga khumbeka hi timhaka letiya ta ku duvuriwa loko ku nga va kona le Mkhuhlu leyi ve le ku fambeni na maphorisa hi ku famba na mucommissioner acting commissioner wa le Mpumalanga va kha va vona ku endleka yini se la ta twa na n'we kwala mu nga kona nomboro i 0860 002543 Africa wa vulavula inhlekani 0860 002543 nongonoko i Africa wa vulavula la hi le ka Munghana Lonene FM Komandlela imamkereli ka Munghana Lonene inhlekani Khalanga minjani papa awa pfukile ngogo pfukile cancer loko mi bele riqingho mi rin'we la ku nghena ka yo ya le ya tipolitiki Khalanga ya I hlamarisi ku ya mina Khalanga le because tipolitiki rhanga hi ku lava ku tiva ku tipolitiki ta South Africa ta ha ri to leti ti tivaka tipolitiki ta ku lweliwa yini na loko a ni politiki ku ya hi ku twisisa ka mina ko hambana mavandla mara ku fa ku va kha ku lweliwa xiximo lexi ku nga ku tiko ri va right so ka sweswi politiki leyi nga kona South Africa a ya ha ri yona Khalanga leya ya makhwiri ku vula ka xivulavuleli xin'wana nkarhi wun'wana ku nga wun'we so lexi nga kona sweswi i ku ANC ya swi vona ku se yi le ku luzeni se ntirho wa yo sweswi i ku khabanya hi ku ku kora ya swi vona ku yi nge swi koti ku kora se lexi nga kona i ku loyi n'wi vonaka khomiso dya kusuhana hi ku yi nga dyi yo khabanya i swilo leswi nga ku humeleleni kambe n'wina mi fika njhani mi ku yi nge humeleli va yi rhandza vanhu ANC laha n'wina mi nghena njhani kwala Khalanga ANC Khalanga hayi i history Khalanga kambe amele ku ni hlamuleni xivutisi mi fike njhani kwalani hi ku vanhu va yi rhandza ANC loko va na ti-event va yaya va tala va yi rhandza se n'wina mi fika njhani kwalani ya rhandziwa swa ti-event a wu swi tshika Khalanga ku a ni ti-event swi khipa n'wana n'wana wo ti lavela xikhipa hambiloko na mina ni nga yi rhandzi ni nga ni ambala xikhipa ni va koho kwalano na ku dya ku nga ti nyika matimba ku hlupheka ku nga ti talela na yo ku ya ku tidyeleni mara a hi languteni hi yo ANC yoxe sweswi yo decline Khalanga a yi khuphuki ANC ya hansi se swa tikomba ku yowa so a ni ri loko a dyondza tinhlayo mingiseri a ku ri na swin'wana va swi vitana ti-hyperbola i graph yin'wana yi nga na turning point ku na laha yi fika ku yi jika yi ya henhla kumbe yi jika yi ya hansi se a mi swi hleketi ku kumbexani sweswiwani hi ku nkarhi wa yona wa ku se yi jika yi ya henhla hi ku n'we mi nga ka mi languta 2024 mi ku yowa ani na ku tlhelela ndzhaku kumbexani kwala se hi ku yi jika ku kona yi tlakuka hayi Khalanga ka ha tlakuki nchumu la i mhaka yini ma swi vona ku na phela swilo leswi na sweswi va nga ku swi endleni vanhu va ANC ne va vona xiteji lexi va nga yima ka xona va swi vona na swilo mavulavulelo vanhu lava phela va nga ka ANC vanhu va lava va hi hanyaka na vona va swi twa na leswi vulavuriwaka ni ta mi nyiketa xikombiso xo sungula Khalanga xo hetisela la before no mina Khalanga a ni la ku mi hembela a ni vota ka national minkarhi yo tala ka leswa timasipala ni nge se vota mara this
this yen ti byeli ku ni fani ni register na ni vota na swa timasipala why na swivoku swilo leswi ANC nge le ku swi endleni khalanga a swa ha fambelana leswi hina hi lava ku swo hina vanhu va tiko se vo tirhela vona va ri voxe that's why ni mi byeli ku na kambe xi kwihi xikombiso xo ku vo tirhela vona va ri voxe swi tele ngopfu khalanga loko mo languta ni nga ha vulavuli ANC yoxe loko mo languta ti-politician ma swi vona hanyelo ra vo ri hanyelo ra xiyimo xa le henhla ngopfu including na maxaka ya vona vanghana va vona va nga close na vona i swilo leswi swi vonaku everyday swi sweswo mara mi languta ku tiko ro ri va ri kha ri ya henhla kumbe ri ya hansi na a va na mhaka na swona se swi vula ku se kwalani mi sukile ka ANC se mi ri mavandla ya tipolitiki hinkwawo a ni namuntlha a ni mbalavula hi tipolitiki sweswo swi ta njhani ku phati rin'wana va ri kha ri endlala i ku na swi tiva khalanga ku okay a Limpopo ni na chance yo fika kwihi ya ku ni nga ANC like Limpopo yi thembi ngona yona futhi Limpopo because KZN ha vulavuli yo yi tekini vhele ngisana ya tatani Zulu so Limpopo yi leyi va nga thembela ka yona so xin'wana na xin'wana lexi nga tatana vandla rin'wana Limpopo ko va va chemisava kumbe va khabana ni mi twi thank you mi ri va chela misava kumbe va kabanya ku na xivulavula rin'wana xa Xivenda ni ta xi vula hi Xitsonga ve ri dya swin'we kumbe ni chela misava n'we mi ri yini ka ma hi tlheleni ka sesi nhlamulo mavasa hi hetisana na vona tanihi sesi hi nga sungula na vona se va nga va vafambi na mindyangu ve ri xikongomelo i yini va lava ku fikelela yini hi tendo ta muxaka lowu a hi tlheleni ka vona se nhlamu hi khensile loko mi hi nyike nkarhi nakambe ku fika sweswi se xiyimo xi njhani mi fambe kwihi ku fika sweswi vutfeti se swi endzela ndyangu wa vunharhu hi kota ku endzela mindyangu yimbirhi kambe vutfeti nga kombisa ku loko va mfumo karhi va vulavula hi ku rhangela hi MEC Jackie Masiye ko va ku chavelela eka mindyangu ku titshuneta tanihi mfumo wa xifundzankulu xa Mpumalanga na ku veka marito yo chavelela na ku hlamusela leswaku va ta va seketela hi laha va nga ta kota hi kona in terms of ti-social workers la nga ta va pfuna hi swa mpfuno wa swa miehleketo kambe vutsheti ni nga hlamusela ku ka ndyangu loyi hi sukaka ka wona nkarhi wa sweswi va kombise ku va va hlundzukile swinene un'wana wa xirho xa ndyangu va kombise leswaku va le ka xiyimo xa ku tanihi vaaki ve le Mkhuhlu xitichi xa maphorisa lexi nga kona nga Calcutta precinct va kombisa ku xi va ni xi pfariwa tanihileswi maphorisa lava nga la va hlulekaka ku tirha na MEC loko karhi hi vulavula na yena hi tlhe hi ku kombisa tanihi ku vilela ka vaaki na mindyangu leswi swi tikombaka kahle hi ku ya hi vona vaaki ve le Mkhuhlu va kombisaka leswaku vanhu lava kumbe swigevenga leswi swa tiveka eka vaaki ve le Mkhuhlu kambe swi tikomba maphorisa va tirha na vona tanihileswi nga khomiwiki munhu tanihileswi na vanhu lava endlaka migingiriko ya tanihile va tivekaka kambe loko hi vulavula na MEC Jackie Masiye va hlamusele leswaku ve le kusuhi va tlhele va hi tshembisa leswaku hina ku khoma munhu loyi a ehleketeleriwaka ku va ri a khumbekaka eka migingiriko leyi kumbe ku dlayiwa ka vanhu endhawini ya Mkhuhlu kambe vaaki va yima hi lero xitichi xa Calcutta xi fane xi pfariwa kumbe ku cinciwa maphorisa lama nga kona laha Calcutta va nyikana xikombiso ku maybe va nga va tisa lava nga le ka xifundzankulu swin'wanyana ivi lava nga kona lava yisiwa ka swifundzankulu swin'wana tanihileswi hi ku ya hi vona va hlulekaka ku tirha kambe senhlamulo loko mo tshika mi kume nkarhi mi nga tlhela mi va vutisa ku va va endlela ku va chavelela sweswiwani loko ni yingisele MEC tolo loko hi kha hi bula na vona ve tiri nhlayo ka ndhawu liya yi tlakuke kusuka ka 33 ku ya ka 37 se xivutiso i ku ka vanhu lava nga dlawa xivutiso ku ta va ku lava 33 va yili vona ke va ya va chavelela vutsheti ni nga va na nkateko wa ku vula ka vo tala lava nga dlayiwa ka nhlayo leyi vulavulaka yona ka 33 a ni vonanga va endzela mindyangu leyi kambe hi ku vona ka hina tanihi vateki va mahungu swi tikomba nga ku se xifundzankulu xa Mpumalanga kumbe ndhawu ya Calcutta yi se yi le mahungwini ngopfu kumbe se yi le milon'wini ngopfu ku ya vulavuriwa tanihileswi va yi vulaka land of blood se swi tikomba kumbe swi va humesele erivaleni ku nga va ku ri na ku tsandzeka ko karhi tanihi maphorisa kambe muxaka lowu wa ku va va endzela mindyangu ku hambanahambana ka yona hawa a hi yo sungula ku swi voneka siku ra namuntlha
sesihlamu khesiri swinene ku va mi ri tihluna ndleve ya hina kwala a Mpumalanga. Hlayisekani ku dya ku engeta i ta bula ka rin'wana ra masiku inkomu khensiri sesi wa mina sesinhlamulo mabasa teko wa mahungu ohlangana vahaxi wa Afrika-Dzonga kwala ka Munghana Lonene FM akomandela kusuka studio 2 hi le Polokwane ku tisela nongonoko Afrika wo vulavula a humelerisiwe hi Ncindani Eric Mabasa. Nongonoko tsuba na mina wa landzela hi rito ra Ike Ngobeni ivi kusuka kwalano ku tata nongonoko Khomandlela ku ta va ku ri na Thili na Mixkuli na DJ Matt hi ndlela yaleyo kufika ku ri ka awara ya ntsevu kusuka kwalano la mi nga ta kuma nongonoko nakambe wa tiko xitleli mi langutela na ku cincacinca ka minongonoko namuntlha ku na ntlangu exikarhi ka Spain na France se swi ta susumeta minongonoko yin'wani ya kun'wani maendlele walawo hambi swi ri tano mahungu ya misava manambirhi hi lawa tata Sabi White River na le Hazyview fafana hina eka 89.4 FM Munghana Lonene FM makombandlela